adwuma de ma na watwe we yi eyem paibo e na me no mienu ye ba bebo ye ba be kasa de agu ya brabo so onyankopon di tumi di ato checherema ne so na ne ye beka bia no we have the power to design how our future should be. We have that power. Ya was said to me, I bet me a chassis and dachi say any person. No come on to more. Over sad, and it's in our way. You have to prepare yourself, prepare your mind, prepare your soul, your body and spirit, and tune your spirit. Ebeye juma osena se yenya gidie wo yensem a ye kanimu a ebeye juma adinti na watwe yi that is what we going to do ye ba bibie ano ne akasa kire nyankopon ne aka kire ne se ye da na se bia se wode ye hye afia se wode anantimu a ode aba be wura bosome etoso enkono awurade de en wonye ye bie mu akabo so many kakra bi na afi 2024 ye wura mu asagro no na busia ye pia ni nyina de akosi awurade woni edi ni ye se ye tena ase ne abu nkompo ankohwe ye chi enema ahodo asisi ye wura afi mu afi mfitiase abosua ne dikan enipa ye no mu nyina free December afi etwa mu ewura afi we mu no bebre entiase nia wonnim wom ene nia mensumi nim wom a wom ntiase omo afiri mu yesi ye kan adaje bebo yen. So this week we will have time, we will pray, we will petition God say bosumi a aka ena aka no nia onu nyame aka fa ye ho omanimrem. We will do that. But in the meantime, my main fa ewie mbobran sam se ne bisia kwene demu no. My main fa ma na afi yamfa de aka mfa to so kama. Osimi kan chiro sa no pe yade ewie mu onwunu fiti sa abre ya kokosi se nondu ebebo no kire se ewie mu onwunu kakra. Ewie mu onwunu kakra. Na ye kwa animu no. O kire se ensuo no bebo chinku ebebo chinku be munimu na boaboa no kakra. Na so ewo mu a awia no be se atwi ne tie pie anante mu a kakra batwi ne mu kakra. Awia no twi mu kakra ensuo no be san kanafe. Sanse ensuo no ebesan amunemu na bie mu a ewie mbobre amane ba omde ema yen anopai no ohwemu a ensuo no ani wo fom ebe munemu na etitiri wo mu a wo mo ben kwaye ene emmepo nkwaye ne mmepo nti yekase nkwaye ne mmepo a na wo mu ewo kwawu aburi ene yempotem ha amantiafo wo mu nyina omkra de na kese wo kwa santemantemu anisa wo kire se omo ewo wo sa area ho nyina no ade ensuo be sisi ntrase free eye prem tobre ho no mo ekro no ensuo be sisi ntrase be munemu na kakra na fei aginagina mu ansa de kwakwa kosi no miensa no 9 free no num ho no mo ekro no o kire se ewiem be hye ase a ese de bai no enti wadaroma ewiem bobrensam se ne besia kwane demu no eno na mede ho amane bo ede ama o me hwe de da manim hade a na kyese ene no ensuo nani wo fom a ebe munemu na kakra awia de be pie aba ba ye ne famu de nanso ensuo na hoden wo soro nti ebesan kana fe na ensuo na di ne hene enti wadaroma ewiem bobrensam se ne besia kwane demu no ene ye de ho amane bo ede ama o afensu no wachinchim ufide no na ade abeto ha station din de ahenkan ye transmit our frequency modulation 93.3 megahertz eso eno ne ye mo amwo ye mpotem ha ye enclave ha no ubetumi atune in na watie yen na emom se wonni ha still ya making it possible say ubetumi enjoy Ahenkan FM and it be call YouTube and say Facebook ho no so ya Ahenkan 93.3 FM ana ubekọ my tune in Modern Ghana Zaino Radio app and a Ghana Waves app okohono mo a ni nyina obetimi asearch for Ahenkan na watie yen se open sema hodo aya na esisie e wo Ghana ha ne ye ka bi wa ha enso akenkan ana opese wo kenkan dodo no a eno so obekọ www.ahenkanfmonline.net ahenkanfmonline.net no akọkenkan ni nyina e wo hono mo na etumi aboa wo papa na mom yen won potem ha ne de 93.3 no an ye hooky on to mame mo ache na me mo akwa abamfamra show ni so ofre me obowo ba ofori
amanfo dwumadi enyame nko a odi ankan kwa me yeboa agimpa hene Kofi Mensa Kobe K and a Billy Man omo nyina ka ho bi ne de ebro yamo ache amo akwa aba Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Aside from to me, see I no pine. You na me a so be no. Eya da na ra obe. Every sound only pan to me say mo pine. Aside from to me, see I no pine. You na me a so be no. Eya da na ra obe. Onya mi si obe shira me. Eya da na ra obe shira me o. Say nya mi si wa shira me a. Oni baby to me ka mi she me baby a wa shishe so de mi begina no. Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Sani etie bia obehra mi o onya mesi obepeja mi a odi pebi to me ka mi she bia baby a wa hihye so de mi begina no e wa na megina o onya mi aka so be ye no e de na ra obey Empini Machasi Edisa Maria no be go e wo se me be re nansu mi mu arado me da fiase nansu e bebo mi di e wa Empini ma yare ne nka wo nhye Empini ma enim guase ne nka wo nhye Empini ma warijaye ne nka wo nhye Empini Anapai me said yen empene Musumi me said yen empene My moon room na fe yam pie bonny and team free hono motel na fe yama kwima sports and take it over your radio. Yabesha said the acidadi amortiasifu yankopon no wo biaya wedi abedru Empempen so dia bedru kin kind the book of Psalm 107 verse 1. As he give thanks to the Lord for he is good, his love endures forever. Anope ya dia seda de bema ye nyankropon no. Say wadi en ewura na watwe fufrom, wadi en ewura bosumi fufrom. Our hearts is full of gratitude. Yet I say we not drum ne humobro. Awadi amayen so na wadi ananti mu ade ababeduru ba bia yedre yi anope yeda na se ne bambo ne do eni na yemuye ba bia awrade de abeduru yeda na se o hwe ye bie ya no aye ka kire nyankopon se yeda na se a me ka kire wo se bie wa no na ka bibi kire awrade se mi wura me da se wodi me hye afia se ba bia ode me abeduru nie awrade bebre ne sisi ye he yare wa ye to ye de nanke yesi yemfa mekuyen ne ne yesinka yemfa mepepa yemfra asase so sanse bible me yete ase se enkrofuo bi sori emire bi na sem a omo kan ye ede kire Peter ne nuanom se kopem se ye behunu se yakum no na ne din apepa afiri asase so enya de a ye bedidi ye benom. Listen, we have some people they have taken it upon themselves. Said they will ensure say ya eliminate you efrasasi so ya erase you efrasasi so. In fact, pese enipa ebe kaiwo ubiri biemu sa niema nyina akoso na watwi sa niema nyina akoso busumi sa niema nyina akoso afi emfiti ase ebe pim baabi ame no wo nanso awurade ama ho kwan ama obonefo no agina tuo ne nsusiye ene sa niema ni nyina amam hwese me no mienu da so tenkwam hwese me no mienu ahoden wo ho anopa yemfa sedamfa ma ye nyankopon no yenhunu eho hia ehia si ede aseda de bema no enu nti David die asem o kan ye ne se mede aseda nyina bema me nyankopon bi wura sanse oye na ne do ewo hoda edi man nipa nyina anopa yi de ye kan kire nyankopon ne se yeda na se ewo na yemuye yeda na se ewo na dom na bambo no nye yenko a o oni yasefu adiniye enipa bi asem to o mo ato yen
oni wo mu nyina di ne yie awurade wakora yen a kyese waka yen deche na odi yewura bosome a etoso enkonon ewo afi emu de awurade ayen onye den biem oni adi ne yie eni ti David kai ne awurade aye na ne nwomu ana otfo ne se den na mede behye awurade anan mu wo yiye waye amame osimema ne nkwaji kru waniso na mabo iradi nidin mema ne nkwaji kru waniso na mabu iradi nidin den na mede behye awurade anemu anopa isiase obibi e de hye awurade anemu ye ya ma awurade ehunu sampa ne wa ya ma ye ne so yeni a ye no ne ye tena se abisa ye ho se eye de be mpa eye de ne betimi aye a ebe boro so awurade onhu bi da bio eye asem be mpa ne ye pese ye ka e de kire awurade a onu awurade onti bi da siase be na doye a afore ye ben pa ena me numi eni betimi abo awurade onhu bi da eni ti se omaye kwan na ose yenka bibi a medofo eyobuo kese enwose yedidi agro eni ti David die emfa ho edi sare ene wo obo na brabo ye ba no awurade mu aseda na wo mfa ni agro enye saa bre ne wo ba be kai ekombi ede no bosumi enye saa bre no na David eba be kai eyi a ubi a okomu amane bi a okomu eye saa bre no na David be kai se metia sie yi eye wadom no a awurade de waya ma me so eni ti de all kan se odina sedaka anopa yi awurade ye de na sedaka siase ye beda na se a ye bisa o se eden ene betumi aye a ye de beda na se a ono awurade onhu bi da eni ta no pa ne ye kan se osuru wagya sa wode yen ase na awotwe fufuru yase sa wode yen ase bosumi fufuru yase sa wode ye wura mu kura keke no ni so sem kese ye ne abusua ye ne ye man ye ne ye ma ne ye kan se ye dawase odo a wayi na di a kire ye tuo ntwada your unending love our demonstrated di a kire yen so mind boggling nti anopa yi de wo ma ye kan se ye dawase enano asem a Proverbs nso kan ye ewo Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 honom ne ye di besi oda nyankopon ase wie ye ya kire ni so de ya kire awurade ya da na sese wode awura bosumi yi mu ode ye awura na awotwe mu ene ne da yi mu no ene ye sere wonu awurade ne honom bambo ye sere ne se ono ne bambo kan yen ho ono na kwankere ne ne nam a ye be nante wona kwan mu ye bete na sem ase na ye de ye ho ato ne so ne ye di nkonim eniti mebusam etimi ensa enyimu num ekopim ensia no so kire se trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your path straight. Mami Sankabium. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your paths straight. And obey. Ya ho odin to me nye ye nyansan to me nye
Enti wodi yen ba be wura bosumi we mu no say ya adwene so okay baby awrade di ya bedu ne na ase na mmom yen yankase ye betena ase ne ye de ensusuye ne ye nte ase e de abebo bra enye yi enti adwoda ye de ye ho beto awurade so ne agene di ebenada ye de ye ho be hye ne nwunu na ase ukuada ye be ka kire awurade so ono ne ye nkwagie awura ya woda ni aka kire ne se ono ne ye bambofo efiada ya sere wonu awurade se oma na humoboro nye kese ma yen na memene da ya ka kire awurade se oyi na dom firi yen so a yen ye beka sen na kwasiada ya ka kire awurade se ono ne ye nkwaje awura. Listen, wa ho odin tumi nye o certificate ni wo degree ni wo PhD ene ne ekurekura oni nyina no entumi mfa wo nko. I saw a heart-wrenching picture bia abrantia watimi akwa law me ne wo ka say o she fridge mu bosumi ya wie ye no mo beyi no asie no ewo nungwa 27 years boy wako school wako sua mra law wa baba ye mranim ni anko de baba ye adwuma at the age of 27 na sedin ni CEO 27-year-old young man no me no ka say on can't asefo ho a o hye fridge mu bosumi ya wie ye e no mo beyi na sie no ye misi ye ho say eye de be ne baaye said ya to abrantie no ebetimi atumi no mienu at her age emfie kura yensisi ya no ne ato abrantie no betimi ato yenye so special enchen sa abrantie no eyadom ene wurade amana asome no mienu so. The only difference no say eyadom awurade adom no ode adom wa ma na pay wote ase eni nti emane ma wutiri mu da sa wo de wo ho beto certificate so o de wo ho ba beto nim de so o de wo ho ba beto wankasa wunyansan so o de wo ho ba beto wankasa wa ho den so o de wo ho ba beto obi sorry anopa ni ani age adeye ndra obomoden ano amu bi hihye fridge mu wo nkwan bi ne ayi ofrene san waye nkuruma stew bi ne ayi bi we fridge mu eni nti ene o waduane di listen to me but say what sorry anopa yi na wo bie wa no na wo di aduane be hye mu bie na anye yi a asembe na obeka na sempo o tie aduane ne to anum na wo wesa na anye yi a asembe na obeka. Listen, yemfe ye ho to awurade so empire na me ne wo bo no yem money kre but me twetwe wa adwen de asidi ma bi so na wa bɔ ho mpaye eni nti bɔ mpaye na sira awurade ho mo bambo. Pray for God's divine guidance and protection in the month of September. May it never be that we leaned on our own understanding and we failed. Emanin sida siya de yankase yan ho to ye nim de ne ye nyansa ne ye nte ase so e na me ye di ntwo ame ye di nkuguo medofo fa wo ho to awurade so bompa ye ka kire unyankopon se me wura mesrawo memma me yamo ma me nuamma mabusuam ma emofra wo mo mabusuam me gya wo nyina na montuo de hye wo awurade nsa se awurade memma omumu biara mfa won ho ento ma ho den so wo munyansa so mesrawo bambo ene wakwankyere sane ebe ya wo betumi anante ewo ekwan no nea eye eso. As we step into this new month and this new week and this new day, I urge you to seek the guidance of God. That is the divine guidance in every decision we make. My mom pie and say, let the Spirit of God lead us.
ma awurade honhom eni anim, that we may walk in his perfect will and avoid every pitiful of the enemy. Anopai nya yesre awurade no no. Nya yesre ye nyankopon no no. Bosumi awurade obambo wakwankyere eno ne yehia. Yi ankasa ye de yefam de ye ya anye yi meboa. So try wankasa wo try anye yi. Eduru ba bi woti nyankopon so atua asori kra na wo nkọ mpa kra na wo mmọ. Ena wo ye se wankasa wo de beye. O ma wo ho kwan ma nkyerɛkyerɛ bi yɛse asɔre kra wo pa na akɔ ɛna asɔre kra sɛ omu yɛ dede adane sikagie ɛne nti onso kra sɛ wo nkɔ biom ɛna wo ti atua ɛna wo ankasa akɔyɛ ya okɔyɛ mi bisa wo ekosi sɛn anye ye. Anopai, submit to God and he will make your paths straight. Submit to him, walk in his perfect will and avoid pitfall of the enemy, and you will see the hand of the Lord. But empire no na srewurade obambo ene wakwankyere ena mehia. Se awurade na edi wanimu abrabo yi mu a decision bia wo beteki bia no de wo bekonkonimdiem. Emfa wo nkɔ amaniem, emfa wo nkɔ yadiem. Se awurade na edi wanimu a I know se wo beteki very wise decisions. Na edwo be ko nhyiram Israel nyankopon Ghana nyankopon onte nanim nkyerɛw ne wonka wo ho no no moawo na awotwe yi yenkoso amompa yensrɛ no ne yenya ya akwan fa nhye ne nsa sɛ ɔno awurade enkyerɛkyerɛ yen kwan no ne yeye ne yemfa so ɔno awurade nya ye pemfa ma yen emma ne nsida sɛ ye de ye ho ato ye nyansa ene yenim de so we ya abosom ya kwa wie ye ne second yi enkrofo account ya credit ne bebre. In fact oma credit sika betutom eni nti obi ani age sanse be se 10,000 20,000 aba beton account eni nti onim se opia bonte no okoka obi nioma gukura no a o sika o bank obekoyi bia betua but anapai yese ade a eba bekun yade eba bekun ema ya wo so wakowu ne enkwankwa ntaba nti wo hu oden wo brebeso ye kuma asem wo kan ye o setoto pakọ na abisi yadifo ade enkyeye eni nti yemfansi ha fa wo ho to awurade so na fa wa kwan hye ne nsa na sere ne hono mo akwankyere ne bambo na wo beye nkodimdifo ofre me obowo ba ofori amanfo ye de anopai de no so de asi nyankopon ya adoma maka kyerɛ sɛ this week no eye prayer point nko a na ye rezi e de amaw na wo wabɔ ho mpaye na wasere awurade sɛ omedi nkonim emfa mawo na ye wugidie sɛ sie ne saa awurade bɛkasa ama nsɛnkyerɛne adi yen achi. Sports up next omo wie besan ba ne de aka nyina de abrew Joshua Kwabena ejenim ya atenase achima prade dishie chim aprade dishie nana urokoto onu adi nkomo osabe oni mi nkomo onu ni nkomo me na ese me kono ho o mo na wo so kono ho ampa ono no ye nana ampa ufrifie te wo se wo kono ho ese mu na me kono na ase saa na ukonso a eya afa saa voice ne bena ububu ye no eya atweto a ade so na wo kwa a woni na kasa awie no wo se nana yempese me ye ni mepese mitumi hu si ho ma achema prade man na anopa awie nwumre mebɔ hu dawuro eka ho asɛm ema mansan nyina te sɛ ye wukuru bi wo ha ye frɛ no achem aprade so omu bemu a ye ho pɛ ena ye wo community center eye executive omampani ekufu ado tumi ba betena ase ho emie serve no ema ono ankasa kora ne bere so no osori akwa na aye din diama no achema prade pe na bi wo ene ye wo saade no so wo bi wo mpatema fabra be kire fabra be kire so ye wo community center bi wo ho no ma na se there backgrounds bi wo ho ukọ ho no ma na wo pentem kura di hoja ho but achema prade de entesa
enti waka saa asɛm na kyerɛ na wie sɛ wo pɛ sɛ wo bɔ aprade man ho dawuro no na wabɔ saa ne na kyerɛ ne sɛ sabio mpanin sɛ agyanan to asoɔ sina kobi asɛm ni fio na de asɛm ɔno ade kan asɛm ɛba no pa yi enti wo kwa kɔbɔ dawuro yi na wabisa ne sɛ sabio yɛde ayɛ asepan ɛhyɛn atɛntɛbɛn anaa dabi ɛno de mfa nhyɛn nti wo ka ne saa wie a nana obubɛ ɔtebɛ ɛna wɔyɛ onyansafoɔ nso nti wobɛhu baabi a wodi nkɔmmɔ no de afa nti yɛ ne saa ne yɛhwɛ ne yɛbɛsi Joshua Kwabena Ejenim wɔbɔ fori amanfo sɛ wɔse bosom no so nti asɛ amanfoɔ yɛ credit nkurɔfoɔ ɛna nipa no de kɔ yi dede so yes obu hɔ no mo ayɛtua ne kaa na ewiaseɛ ne daa bi na ɛka no asɛm kyerɛ me sɛ sika we empede no nti no du banga ye mbonyo mo se nana ka se sika empede no na dodo na ante ase e no bi se wakoto se ya hyehyɛ spinning machine wo bank aye bom sa da bank da bank we jam bia bedru obi an tv kra mute na da na se no kwasem se sika empede na kuma wude wo ho Ghana for Is that the Omodia you? Is that the moon more than representatives? Omonia than representatives and a skate a you for. Okay, so I'm to media, movie. Sikam Piddy. Oh, now, only you what is my background that mean, sure. Oh, no, my copy boy, Omodia and the 1 week. A bank, you. Mako bimbo chirima mi ame check ya hwe me say mako bimbo chirima se kampede odo pa ko check hwe se sikampede papa part 1 and 2 abetum da wona onya we o David first ne dia me say first ne dia nka betum da me say mako bimbo chirima wa sikampede ko bi hwe me say sikampede o David enye movie o Ghana ha no ma nka menti ase o David enya mai Enyama nti ebia mi na me ba be producer na ya producer ene wa ka chire Sikampede eti I don't know ma kwan ne fast sports no fatwa so say weekend na bibia bokọ de bibia de ena league no so ahomegiem ti mo so mo ejema ahom yes next week na shase next week Ghana Premier League na banse ba okay so no peja for yana na ba dum Sikampede de movie of the ice series. Yo. Ghana for and I say. Okay. And you my coming to us here. Me nya but anyway I buy almost a year. Na Ghana for 5 years for how there. In first what is Sikampede. Part 1 and 2. Now I said you will mind any abre no no se Ghana sika no. Ya jinsem ani to ka kire no for. Bianca nuntum Opera Square na Kotobi Opera Square Carmode Ventures we did go back mu brawa fake here I tune ni pa ni nyina and so you see what Ghana happen Ghana my friend say Ghana movie Ghana yan rent yeah oh I see eti eno so asem eno no sports etwaso e dia ma omo wie be san ba ne de aka nyina de aka ho ye etwaso ena no pay adesimanba Ghana mamba ye ma munyina ko aba mfa mbra Ahenkan 3.3 so yatena se ena so som no ye de ba agudie mu nsem ye nsem a etwan ho wiasa fana nyina ne abobore nyina no a ye de eba beja nkofo nkro so ensem sa enso na ye efiedie nyina no aye krado a emu nkomo no ye de ba beja ene anopa bidin Joshua Kwabena Ejenim Yosef Faji and Chobetin can Rewon Ashete Raj production from afar. Na fe Benny to Mauli and Sweater machine China voices a hold on productions a hold wa Yede Ebarian we JJ Mon Eddie Amaya and Anope Mian Fasida Emma Eye Jubilee Hospital as de fata na yede Emmo if you so much yasema good moon seminum yede ba de tiane se ene hundo do na nyoma enkoye wo body mu wa tin kan se o nyarwa hyehye ho wakọ ho hospital no mo aduro sa enkode a kona kopiem o Jubilee Hospital na fe yehwe emboa na ho yade nyina no yentu ase ntempa so
Enfama occupation service na aba eno no ebo adwuma edama obibia ebia pese oba eneya na san wechiko eneya sa konya na aba edama sanso na inpatient service na aba eno so no ebo ebia o case no emu aiden obeso beda ho na a doctors ene a nurse fu enya so abotre gina so hwe ma ya ro anso etuira sa konya na aba edama lab ebi ho no tin lab ya bi oba ye be bi kama ewo Jubilee Hospital edama pharmacy no enso aba duro bia bi ebi ho no continental care when you find ANC call them apemfo no unyo hobby e de fa nyinsan ho a yesi fabre na fie hwe enso anu ntempa so emfa ema postnatal care enso aba ede ama awofo na mawo awie no nkola no omunyi mu no enkoye yesi mo mbra na mmagye nkyekire na mo mba no omunyi enjina brane ahodin mu theater na enso aba surgeries any operation ye no ntempa so awa Jubilee Hospital ede ama wa hobby a embeche maternity eyebi ewo Jubilee Hospital saso na ultrasound na fe electrocardiogram machine eno so aba when scan na yetwa ede ama ma na mafo afuro ma mo dwunso miade ma mo prostate no bana fe scan no yetwa bi enso ede ama casualty na aba no so na eboa bibi kire wadwen so ya no bi ehyehyɛ ho usuro fere so beru nkomo ede akire unua anase wadamfo a fuasem bedan Jubilee Hospital na fiyehwe enkan selo kama na echirasem enso enyedin wani ina wohwa dia unhu a yede yesebra yo icon ko hon man fidie ahyemu ma wani yare nyina no yede sane tempa so ede amao dental clinic ne enso ho wosen kaka tete wo wosen ya ene upese utu upese ohye upese polish wosen a bepiem Jubilee Hospital dental clinic no na fi yemboa diabetes and hypertension for no hwere no pa bia no nkyekere enso ekoso ede mamo kantin ho baby bia wo bia na opedina pomudi wom atodia kopiem Jubilee Hospital ubana sensation anse so ukita bia yede yesi tumda yebeje na yahwe oye odan abuabu road ya so amantra bridge ne so ehonum ene yewo 0244575799 0244575799 ana 0241 784645 0241784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi amount ODI Electronics enso sebra edwuma ko a ehye Odi Media Networks ase de tie ne se Open Television inches bia ne brand bia bi Open air conditioner Open fridge deep freezer na table top bi na person to use a BPM ODI Electronics akachi washing machine ebi ho rice cooker ne blender ye bi aba ceiling fan afei electric iron any microwave nyina no ebi ODI Electronics na de tense ohwe echi akwan wachim dan hanu ma kopie mu entity Ghana Police Service wonom no ye no ne bo ehwenim enu ntino so teacher ni samoya nsore samoya anesefo anasa ye nurse ni oya centress oya tailor market woman mechanic ene mu ye nkonko na semo person nei mu use air fridge air conditioner television anasa rasu kana mutu enkan kra mu bepie mu ODI Electronics na fe yembo a sa ekwan ne eso de chere se oba product no for muska na half bra o de half ba ye de ene TV ni mount ye de air conditioner ni mount ukofie uyusuo no na de treatment enso etua na bibia ekokama e de amount sa oba kan na hyenensum na fa ogana card na fe grant anso kan ho bra na bibia enkokama enfa amount number 0539500 514 0539500 na oni ODI Electronics enso edi enkomo na bibiala akokama edi ama Festus Enterprise ye dealers in DSTV multi TV Canal Plus HD Plus na for Star Times Ghana Premier League ne enche na ashas oye de nya bihwe rutini kokopiem of Festus Enterprise na for yema DSTV yema multi TV yema Canal Plus na for koto yusu na bibia enkokama enfama ebia nso no satellite no ina nei fort aba ho a yesifa ba dan behwe be sese fort na edi amawa onsan enhia ne bio television brand bia bi ne size bia bi ebi aye Festus Enterprise TV guide freight guides edibi aba TV antennas ebi home TV wall mount size biano wenye bi ato Festus Enterprise satellite dishes ebi home TV ina afei decoder remote edibi aba decoder stands ebi Festus Enterprise enya nonko a ebi anso de no air condition na pesa to use a bepiem Festus Enterprise air conditioner bracket nso no ebi CCTV cameras Festus edibi aba ye fixe ama wadwumam ufie wasore o hospital o school ede mam na bebia wo bia no nso afa monitor
sanya ɛkɔ so no bibia so akokama ɛde ama saa no nyina no wo bi nemum aka install ade a first to say you ni your installers papa pam baba install ɛde ama wa na sɛ ohabia enso embe chire bio Festus Enterprise yɛne M-Kopa Ghana ɛyɛ partnership amenei yɛde original Samsung phones enso free ade ehia ne sɛ odi initial deposit odi kakra ba odi kakra ba for Ghana card ka ho bra odi ka ho ba na nei yama 4 to 6 months na fa odi atua na phone no enso abaya odia forever wo hwe achi akwan a Festus Enterprise yɛne ɛyɛ Ochumasi Sport no ɛna ɛbɔnhwɛ prempren die yɛfɛ Nanes Palace uduwa no tutuani bonse nei MTN Color Building bi hɔ no ase hɔ no ma no first store hɔ no ma no oba yɛ hɔ no brɛ na fo ni mbedi ensa wo so 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edinkom wo mu ya boafo na no pay omo so ase na agudie mu nsam yɛde agya o kasa fidie so yɛnhyɛ nsɛm na sɛ nda no pɛnhyɛ aseɛ enso mfimfiri games ahodoɔ na sɛ na atwere yɛhyɛ ɛkɔ so enso wɔ Ghana ɛne ne mpatamu dani awuram takwati park na sɛ champions of champions no enso ɛtodwana FC Samatex ɛne buboku afɛ ne Swatman ɛne sɛ de kɔbɔ ani a game ne bana wie ne sɛ FC Samatex atin Swatman bɔ ne kan baako a ɔmo antumi ante na ɔdani ɛwura Kumase Asante Roko enso ne Vision FC yɛde kɔbɔ ani Kumase Asante Roko bɔ kan mienu ama Vision FC ɛte kan baako Brant FN abetamu a ɛna nya 2 goals no nyina ɛma Kumase Asante Korokona fi former player ma Heart of Folk Brant FN Isa Kuka enso to atana baako ɛma Vision FC Boboko no Bechem United and Young Apostle enso equity obi a ɛtumi amfa bɔ Antony Nyanko atena we nyina games out na se todwa Heart of Folk area mu Togo amoso ɛto atana no baako ama Togo under 20 national team no enso ɛhye baako a we games out todwa yɛde mu ensɛm no ɛde agyaw kopie mu awɔyɛ pramprama ɔnom ɛna ɛyɛ 30th ordinary congress no ɛkɔ so wei na football fo ɔmu hyia dwendwen ɔmo ho na afei league ɛba bɛhyɛ aseɛ no na sɛ bibia nso akɔye ɛde amɔmo ɛnti ne football fo na kopie mu ɔnom aseɛ no yehu papa ɛfrɛ no ɛyɛ Mustafa Yusuf ɔno ɛna ɔyɛ youth and sports minister ɛdema ɛyɛ Republic of Ghana ɔdando nsɛm kakra ɛnso ɛgya Ghana fo ne football fo nyinaa ɔse waka kyerɛ National Sports Authority directors sɛ ɛnɛ ɔmo ne Ghana Football Association ɛkɔ nnakra na ɔmo nto nsa mfrɛmfrɛ ɛyɛ CAF na fɔ ɔmo mbra na mbɛma yɛ glances ɛwɔ ɛyɛ 2 stadiums foforɔ a na ɛsiesi ɛwɔ Ghana ha Legon Stadium no na Afritakwa and Aboso Air Park no ɛde a ɔto nsa da from sɛ ɔmo mbra na fɔ ɔmo nkambom na ɔmo ne CAF ɛni nkɔmɔ na mbɛma yɛ glances na ɛbɛyɛ Ghana Black Stars na afei all other national air teams nyane betime gyina mu asiakan ɛwɔ saa park yi so. I have directed the National Sports Authority to liaise with the Ghana Football Association and to ensure that once these facilities are upgradement and renovations are all done now, we get CAF to license some of these facilities. And some of them are the University of Ghana Sports Stadium, which government invested heavily in making sure that we use it to host the 13th African Games. We should invite CAF to come and license the stadium. Also, the recently commissioned Takwa and Aboso Stadium. We ayan koma Mustafa Yusuf, Youth and Sports Minister of the Republic of Ghana, or the Giant. Yenani enremo Ghana under 20 mana fem so and then Yankupon ya dumana say World Cup no gusua ekoso obi masu Colombia na nomine Australia de boni na dani eroma head coach Pafano UC Bazigi or den kuma akra ensu de agenda no pay oso dani eremo wane maba wane mu a oso ogidie mapan ensu omumu na ohwe maba wana say am ready am say bia ekoi papa ensu ede mom no say eye omu remo ana say eye games awdo boy eye 2 games on boy na bom ye preparation bia ensu ejerna so akane bia ekoyi ensu ede mom no so dani eremo a we ni de emba no etwen enti enda se dana druwa on ogidie ma percent den kunimdie no ebetumi akọ ede ama Ghana. The players are much ready because this is what they are waiting for and the time has come. And looking at the enthusiasm with the technical staff, they are also quite okay because the players are looking up to us. So if we don't cheer up or we don't look much ready, it will go along the line to affect them. So I think we are also getting on well. And the players, I can say, they are much ready.
Fortunately, we were privileged to play 2 friendly internationals, which has helped them a lot. They have gotten a feel because these teams that we played are also contenders. So they had a feel of how the euphoria will look like. And, you know, our last final game against Nigeria in Cape Coast has also given them the kind of strength in terms of state fright because the crowd was massive. And I think that is also a plus for them. Now I'm fancy wa osanso eto aso ka chema ba wan say sia prempra no muka say de odani eremo Colombia oso mo ko na say weda no enye enfama ba wan esu sesia ne ka say de weda no aisa chiom kakra amane ma koyi enso erema the players no afei osanso eto omfo ka chiom say ebia wei ebe yo mini last game obo our Ghana na 20 no enso emunchom kom hu ye evise uremu enso Black Queens coach fan Madam Nora ono so piemu ehoro ma be hwe players omodem bono ebe koyi no promotom edo ma ko Black Queens. And into Ukuhona Sosia kind of year and a airborne to me aquanim. They are responding very well, and I'm very much impressed with their performance because if you look at from day one, where we had challenges with the altitude, they struggled a little bit, and after 1 week, they were okay, and then we played a game, they showed signs of readiness. We played our second game, they were full of ready to play. As for me, I'm highly motivated and I look cool because it is not every coach that will get this opportunity. So when you get it, you utilize it very well. And I've made the girls to also understand that this might be their last, or maybe the subsequent one, they may also get opportunity to play for the senior team. But this is the time to justify why they should be included in the senior team. And then the coach is also here to assess them, which is the Black Queens coach, Nora, is also here. And I would say that that is quite remarkable. Now then I know basic ground for audience 70 jazz so you know see Adani Rema on coach fan you see Bazigi pressure bia enso eni so work up no nya kwenya coach Ghana na 20 maya e do makoba ko penti experience in the whole year papa and it impempe on here say the do be say na ese Ghana for near there support enso e beta machi o se aban no amo aboa mu yie pa NFA no enso aboa ma support wo mu sika fam eni bibia mu anema ekoye e de mo nemom do mahia ene se Ghana enso ye support na e beta There's no pressure on me. I'm motivated actually to take part in this. I would say my second edition. So I'm highly motivated. After having watched their game, we'll map up our tactical ploy against them as to what to do. So for that one, yes, we have our tactical ploy that we are going to map up against them, and then you'll see it's so amazing. We need their prayers, we need their support as usual, and I know Ghanaians are going to support us in every aspect that we are expecting. The government and then the FA have really supported us right from day one of our campaign to date. And I'll say that we thank them very well or very much for the kind of support they have given us, and they are still giving us because they are here with their representatives to find out if we have any difficulties or challenges so that they would attend to us. So I think that they have been very, very, very supportive. We am commander as a head coach and Ghana na 20 ambano UC Bazigi and so Ediajai. Yansa fweni enchemu awaye Ghana Soccer Center of Excellence pram horom na Ghana ye born ye yano na nanwada yadia extraordinary congress no enso eba so na yadia asie na eye president edema Ghana Football Association Edwin Simon Ketokra kodi nko kakra enso de che Ghana fo nyina a o ka kire say oni eye referees manager Ghana Christian Azega enso edi enkomo ni nyina ne say Ghana referees no as the loss of the game no omunim emra ne nsha ewo yebo ni mu no referees no anya de na say omunim osina na de omkotro eye theory test no referees no ne omudi Ghana Premier League no ebitimi nya 20% over 100 no onya 20 ebi kura nso ponya 3.5% osi sade we esidia na say yade a enya papa kura de ma yebo no e chese Ghana yebo officiate no your problems e wo mebi sade ma we nyina ye nyoma na ka say ewo mo nsa no sene be ya BBC a omutime take a decision in term na bibia nso akoye ewo yebo nanso omkotro exams no below average na sa referees omunya enuti no wa charge aye referees manager friend Christian Aziga say onhwe na von tutu nyoma ye na bibia enkoye enfama ye referees no ordinary no esi no sign echire mu say Ghana Football Association they omo take big steps a omo ni FIFA enso akọ aye meetings a wodo enhiem bebre na enso akoso omni stakeholders a wodo enso edi nkomo na nyina akoye nyina ne say yade ye league abeboyi va no enche bebem na omasa so atena se ahwe eka na se va no edbebre Ghana fo nyina. We do not know the laws of the game. If the laws of the game are not on our fingertips, how do we implement or interpret the laws of the game?
I have charged the referees manager, the head of referees, Christine Ziga, the Referees Association of Ghana to be up on this identified problem. Knowledge levels on the laws of the game, too poor. And it's not something that we have to accept as being okay. It is not okay. When referees who have officiated in the GPL get as low as 20%, some getting 3.5% in theory tests, then you should understand we have a problem. And I'm also happy to say that the Football Association has taken big steps towards the introduction of VAR in Ghana. Meetings with FIFA has gone well. Meetings with all key stakeholders have gone well. We are very clear how much this will cost. Your FA is very committed towards delivering VAR to Ghana. We President Edema Ghana Football Association anu CFP na Deputy CEO enso Edema New Adubiase Football Club Akwesi Boaten onu so kon kakra eja yen say Vana eba Ghana bo no mu die onu die oni problem bia e wo ho na enso say ehwe referees ni ye e say referees a yesu say e bo no omu ndi ni omo na vai eba nkwakote na chire enso e control dem enu ntino se van beba dia e say di kan ehwe referees ni ye e make sure say benya better referees ansa na va no enso aba o si do ni chema va no na se season nyina no Europe etimi cost on be $6.5 million na saska we ebi wo honum dia ene se saska ni bi de hwe referees na de saska ni bi ya de ma air clubs na clubs no aye better na league no so no aye fe ansa na Ghana ya dwen va. I overheard the president saying that he's planning or he has plans of introducing the VAR into the league now. It's a good idea though. It's a good idea, but the only problem that I have with it now that even the VAR is still going to be controlled by the same referees that we are complaining about now. The fundamental thing to do now is to make sure we have good referees handling our games before even the VAR can be introduced. Because it's the same referees that we are complaining about now. The same referees are the people that are going to control the VAR. I stand to be corrected. What I know is getting one VAR, it's around $150,000 to $200,000, just a single VAR. Running a single VAR for a whole season, even in Europe, I think it's around $6.5 million or so, just a single VAR, running it for a whole season. So if we have such an amount of money bringing in VAR, to me, I would suggest that why don't we support the clubs with such an amount to make the clubs better our league, better our referees, before we even look at the VAR, not the club Edubiase. My opinion as Emmanuel Akwesi Buain. Enti we Emmanuel Akwesi Buain, Deputy CEO Edema New Adubiase Football Club. Ne komo na dwenkyere de fa VAR na eba Ghana bo no mu no eno de giant. Yendani enremo the Blasters of Ghana so ni nkomo femfremo emfamo de yankopon aduma Thursday ya wada de animia NS game etodwa e African qualify game na se ni Angola ebo Kumasi Babanya Sports Stadium no enso etodwa na premprem no kase odani enremo place outdoor I say amotumi alande na se ntebia na se training session no enso betumi ahase abrante fon Osman Ibrahim ono waba Jonas J Ajete abrante no enso aba ebe replace abrante a ye fe no Alexander Joku so akopra eni tinya de ono betumi aba fa Brent fan Antoine Semenyo report aba ne se ono so onam kwan so aka kuma bi na se wadu Brandon Thomas Asante so aba Tariq Lamte Jojo Walcott ana fe Fede Kasara okuma se Asante rokono omnida enso a report o camp bi a koye Blasters aso ye enya Yankopon ya adoma mo hwe ni mu se Kudus Mohammed no place aka che no enso betumi aba na fe training ene de aka che ni na enso ahyehye so Chastel na odin komo kakra eja last week na beto say formal captain general captain Edema Black Stars of Ghana Asamoah Bebije Jan edin komo kakra ebeja Ghana fo nyina say na bra bomu ene ne ball life no de yade a masem aha na dwen papa ye o say masem yade a na say ambwan on na bra bomu na Chastela enso edin komo kakra ejan o say masem no de sometimes bebi wonu ma edura eye bebi wonu nso a edura enye enu ntino Chastela nkomo dija ye de fa asemo aja nkomo no ho eni say masem amwa na brabo na hu obi asebe masem ti ono so na brabo sini o se nipa bebre eboa obi mani nya oba bi a okuta ni musisi obi nso betimi akọ saa tibi anim ai so e man difficult things kebi ono nya ni difficult e won saa ne mapem do betimi de aka ne story say me de
anye ya mame ma semu because ne yero ne ball black cross sabi or one ne wo macro mpo me no ka say amonti obi I no kire wo say nya good time o ba no I no tin bia o de kan sa no e na enye say onye obi a opem ma say bi on na ma so ade ase ti sa ba de onya aye na antimi amoa no because no fit say bi obetumi na atra abo abrabo nti obetumi de akan sa ba ma say bebre so say enye ade ase so for us say o pese obo abrabo de o say unya oba ba kwa betumi atra no Chastela nenkomo eno Abnasa Raw Talent preseason no egusu a ekosonia yensa e kan say Thursday 3 p.m. Abnasa Raw Talent womo ene Golden Warriors e de Ebony Saturday 3 p.m. o France Astrotef no so Abnasa Raw Talent omni Police Ladies na de Everton so yenda ni enko krofo kroso enso dia na se eyodani Remo Colombia na World Cup no enso to na games outdoor brina enso na ba Cameroon ehemieno o Mexico enso ehemieno France ehemiensa Canada enso ehemiensa Brazil ebweka no enkron emase Fiji for entumi antimada braka Colombia ehemieno ema Australia enso entumi anti Spain ebweka no ba ku US entumi anti Germany shekane num ema Venezuela enso etekane mienu Nigeria ebweka no ba ku Korea Republic enso entumi anti Paraguay shekane mienu ema Morocco enso entumi antimada braka nenyankopon aduma games outdoor asa kache no to Korea Republic for and I say Korea DPR now and Argentina e de ni Ghana and Austria and so ebo Japan and New Zealand ebo Costa Rica and Netherlands and so ebony na yede ni chemu of French League anymore match day 3 results e PFM ba no de tienie Olympic Lyonnais she 9 ma Strasbourg etikanu miensa Brest e she 9 Saint Etienne enso entimi anti Montpellier tenase ama Nantes se twa na kanu miensa ama Montpellier etikanu ba ku Toulouse enso etina fima Olympic Marseille etwa na kanu miensa Toulouse etikanu ba ku Monaco and Lens game ende 1-1 Angers etinase ama Nice etwa na kanu enaya Angers etikanu ba ku Le Havre enso she miensa ama Azui enso etikanu ba ko sa enso na eye Reims Shemienu ama Rennes etikanu ba ku Lille etina fima PSG etwa na kanu miensa Lille enso etikanu ba ku PSG na odin kan 3 games no wahye nyina ntu over 9 points udani Remo German Bundesliga mu so Junior Berlin ebo kana ba ko St Pauli entumi anti Bochum etina fie ama Borussia Mönchengladbach kwa chobo kan mienu a ama ntumi anti Mada Braka Frankfurt ebo kana miensa ma Hoffenheim enso ehye ba ku Stuttgart ebo kana miensa ama Mainz 05 enso ehye kana miensa Werder Bremen etina fie ene Dortmund ekutu bi antumi amfa bo anturu nyanko atena Leverkusen etina fie ama Leipzig kwa chobo kana miensa omo etimu mienu Bayern Munich ebo mienu MS Freiburg entumi ante na udo ni chiemu our La Liga Santander na ano dia match day 4 ena na wotwe awie ye eba so se midweek bako enso enya eto from Barcelona etina se omoche Real Valladolid etwa mekanum enso ama Valladolid fo no entimi ante Bilbao omo etina se Atletico Madrid ekotwa mekanum bako ama Bilbao na kitim no omo so omo entimi ante Espanyol omo ehye mienu ama Real Balcano enso etekanum bako Leganes enso etina se a Real Mallorca twa ne kanum bako Leganes enso entimi anti Valencia ni Villarreal vinvin ekoye 1-1 Deportivo Alaves ehye mienu ama Las Palmas entimi ante Osasuna 3 Celta de Vigo 2 Sevilla etina fima Girona etwa ne ekanemu aye mienu a Sevilla enso entimi anti kanmiata finish that game no ekoye goalless draw Marie etina se eche Real Betis etwa ekanu mienu ama Real Betis entimi anti Kylian Mbappe Lotin onya first goal sans penalty ba ko de to atim eboaye ma Madrid enso edin kunim osa game no Emobasa na edin kan 12 points Marie tosu mienu 8 points udani Remo ewo Serie A ne so Inter Milan transfer boekano 9 ema Atlanta tumi antimada braka Bologna ehye kan ba ko Empoli so she ba ko Lecce etna fie she ba ko Cagliari entumi anti Lazio she kan mienu AC Milan enso ehye mienu Napoli etna fie amu ebo kan mienu ama Parma enso etie kan ba ko Fiorentina ehye kan mienu Moisa so she mienu Genoa etna fie ema Hellas Verona ekwachi obo kan mienu ama tumi antimada braka Juve ene eyebobo ku efa no Roma equity ubia enso entumi amfa bo Anthony Nyanko atena ana fa Udinese ebo kan ba ko ema komu entumi ante English Premier League no match day 3
results in any Arsenal ball first game Saturday no on Brighton and Hove Albion at Ebony game no ended 1-1 Brentford and so tenase amane oche Southampton etwa na kanu miensa Southampton ete kanu bako Everton etna firma Bournemouth etwa na kanu mu miensa Everton and so ete kanu mu mienu Ipswich and Fulham game no ended 1-1 Leicester City etna se amane Aston Villa chinitwa na kanu mu mienu a Leicester Fatawi Saku ane eye Jordan Hinano mu gine mu nanso omantim ending kun Nottingham Forest any Wolves eboya sa game ended 1-1 West Ham etna fie ama Manchester City etwa na ekanimu miensa ama West Ham etekanimu baako Erling Haaland osifo mbo adwuma kama Edema City fo no Chelsea omo etna se a omne Crystal Palace ekotie 1-1 na sa game no enso ekowie ye Newcastle etna fie eche Tottenham Hotspur etwa na ekanimu ma Tottenham enso etekanimu baako after the game of the week no na Manchester United omo na baako nyo edanu mauli hema Kofi woni wa yes nti game no ko na wie no na Blanche fan Luis Diaz one aye Mohamed Salah o matchim kukurafo yi anu mo mekanu miensa United enso entimi antibi omo mu fie na Liverpool fo atwasho nso omo dufudufo ma bibia nso ekokama edi amomo no entini sa na etie Man City na di nkan league ni de emse ajabo ne bo anesa onya na dwen se oje mu bia bajibi or 9 point plus of 7 goals Liverpool toss me no Mali point goals any point inti wa shila there body one for bia goals amba no mo but Liverpool City ko ade or they say goals number I say Mali na kan Man City for 9 point plus of 7 goals Liverpool 9 point plus of 7 goals Brighton there 7 point on for the goals number Arsenal just 9 on 7 point on for the goals number in terms of Mali here na me say Oyobi. Aye, yes, United more than 14th, more 3 points. And that blue phone, no. And the blue phone, them only draw Monty. Okay, I'm at 11 or more 4 points. And so I'm going to Manchester United. I said, send your last season a coin now. I'm here doing it. Have you ever could be? Orlando Force and Yakopo Yadoma Saturday, open 0,000 go for Ebo. Now for Sunday. Omane achim dan Kutukuri House enso ebo e wachim on Sports Stadium eno ye kwesi ada Sunday 3 p.m. Orlando yes omso be se omba brahwe se red talent for no ombo enti odan kwanta for nso no omba brahwe division 2 eno ma bo nti omso mo division 3 omso mo ba kajo mse me repicker na mba ye omse be ba e bia Wednesday okay ye yin e be ko achim dan Sports professor ma sha miensa ebeba nti e de besi ya awia besan ba na fie de munchechemu na enso aba awia show ne de emse meje mu de mauli ni Kofi no mu da bo ni omu kasa bra na ya pick course na ya pon cause we nye production Saturday no mu dwomo nu ha no sa nti odi awia show ne eyemu mienu omu dia Liverpool ni Manchester anye kotokoni has ye de si ya captain in the morning obobo for amanfo to aso ama medin Joshua Kwabena Jenem Yosef Ajiruti ne kan Raymond Ashete Rats produce show no sanso na Benito Mauli enso etina machine chipian voice ahodo edi ba ina edi jao captain in the morning El Centro Campista number 1 antenna over to you. Arise, God, the youth for your cause.
Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Kwasuana kwasu. Kwasuana kwasu. Onyamibe. Kwasuana kwasu. Engransheni paneshe. Nanzara chiche die finyame nchen. Jedi ensu ni kweti kwan. Ni nani nyami asem. Tusufa utu ni pasue. Onipa mo ansu ya de kitwebi. Nansu ya ti kwa mudiye. Nira so mubia. Ain't you nyami be? Eya shewude. If you say obira yonku, nunti pa Yesu yonku. Kawa kwa sheyo wansa. No ano be you. Kwasuwa na kwasu. Onyami be. Yeah, tinkwe mwi. Ani da so nyansa. Kwasuwa. Yes, sir. Young faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejini, Kofi Ejiri, Ben Mawili, Yedo Masia, Twaso Diama matching, and only Jumedi Din. Osho Brona Simano Edunumi and San, and Abba Pano Panon Son, or Fremi or Boba, or Furi Amanfo. Station in India Hinkain 93.3. Yeva to us so. You nyamwa enya bako semno yana eni naso naso kitwa nyamensa unu eye chen enti kosuana kosu nendira so omuya fiada mani unswama osiden ka kwesiada sore suri ho ena den nyamwa eni bako semno yana eni naso naso kitwa nyamensa unu. So let me do this one quickly. Now so switching to the brighter side of life. I'm when yo ma wodano yenye tell na fe yemfa wo that inti. Obra kwentu efutu ni adesua wo mu. Yemfa nto aso mfama. Enti number ya na enkrofo de wo mu messages, birthday messages if so ahead of time, you know. Me announce the amount. Now so wait me do the idea. But until be as a young could be obedi ni birthday or china, obeti me the abe nyumre. Na or china yankopon ya duma eba ni etumia akane kama. Edi amase any part. So let me start with this one. A glorious happy birthday going out to David Amwa Frimpong. Mr. David Amwa Frimpong. Happy birthday going out to you. And also to Esinam Efia E Japan. Esinam Efia E Japan. Happy birthday going out to you. From your family. They say they love you so much. Esinam Efia Japan. And also to Nana Kwache. Nana Kwache, is your birthday today. Happy birthday going out to you. And to Kingsley Erastus Dakwa, happy birthday going out to you. Nana Equia Sikapa. Nana Equia Sikapa. It's your birthday today. Mary Amwa. Also so enewa with a happy birthday in confirm out. Doris Mensa. Danny Obo.
and to Albert Esiedu, Donko Stephen, Iradin Kamo, and Amankwa Christopher, so send running out there. I feel software bar Asari Philip, Ena Sisia Wowe, Janet Abrefi belated birthday, and confirm Munina, or Hiniba Kweku Anania J, Rebecca, and in Anna Kwame, Efia Santoa, Naomi Fusuhima, and Rane Munina Mawoda, happy belated birthday, and to Oheniba Gabi Melo, Nana Ajiman, Afe Kwesi Wusu Ofori Ata. Hey, now more years are the man to Unkabiemo. Kwesi Wusu Ofori Ata. Belated birthday going out to you, bro. You see how we're here, down ha now say, and fun I will share. And also to Honorable Edward Abambiri Bawa, aka Edward Bawa. Nendrayawa with a belated birthday going out to Mo and Ramudi Mawodenada, and a happy birthday. And confirm Moamudi Mudiene. Radianko Ponya Makuma Swadi Mamo, Diamo Shisha Radimani Mrem. On come home. Namakuma Swadi in our emerald. Oh, dear Mono Kwekujima. Oh, dear Mono Kwekujima. Long man. Oh, there be way too much. Hey, now, me, I'm a turning catcher. Oh, Nana Qua. As was sent coming to me and come from Amphi and Temu, Nana Qua, Matil and catch it. Say, be able to Nana Aqua. Jarastafari, the reggae man Nana Qua. Me bacho that into your black into your foot in the scene room. Mammy from our quick na yen to us so emfa ema. Bro focus must believe in yourself. You have the power to create the life you want. Believe in yourself. Johudi na uwo tumia abraba wo openo ubetumia sese amana bem. Onyi ni okay. Enti baby a wo sisi ya no. Eya wo se sebio okoda sorry ya na waduru baby a wo no. It is never true. Ubo utirim po se me nsem kyerejuma mani je ho. Minya bi a meye. Any asi good. Uko school. Right after school no. And I call attachment. Ye school. I remember vividly say ye school no. Enye ye nyina na call attachment to. Bebre no agu fie. Madam for baako. Me to be friend wa Mr. Pebi. Na what's up? Ade no ati we this one so massa. Abi the thing there be you na you dey do me say okay. Mate. Ati we this one enti if you want to be a journalist and I say you want to be a teacher, ade bi a person ye lawyer, o person ye we, o person ye dwadini a de di kan ji wo hudi se wo betumi aye. O sa tumi no a abrabo no ne a wo pe no onsa ebetumi aka wankasa wo betumi akeka ne ma bo mama na ba mu sa pepepe. So this morning enya de ameka satintintin ye besi won kwatia na yetumi de bon krata mo boso ne de atoa so de ama tew na fe ye de aka nyina de aka ho. Yes, believe in yourself. You have the power to create the life you want. Inti abrabo bia wo pese wo obo, abrabo bia wo pese wo nsaka no wo tumi a wankasa obetumi akeka ne ma bom ahyehye na etumi abam. And it is obi pese wo teacher ni a onka wona no keke waka wano se me pese me teacher ni no afa wutu ho anamon ukokofa forms no wa hyase akosuku obi pese obeye graduate a onka wona no sa keke waka wano awie no utu ho anamon na wakọ ho suku akosua de akwaje ho nimde na atimi abam e de amawo de opese oye police no onye ne ho ni so obetumi aye
owo tumi no asa police ye no ebetumi abam di ama no saa teacher die no betumi abam saa sofo die no betumi abam adwuma bi a wo pese o ye no you have the power to create that life you want to live with that chinti erade onkan yen ho yenye ne saa with that chinti me da say Onyami be yeah tinkwa mwi ani da sonya sae Kosuala kosu Onyami be yeah tinkwa mwi ani da sonya Kosuala kosu Onyami be isa yeah tinkwa mwi ani da sonya sae Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM Koswana kosu yeah keep on keeping on Sefiada mani uswama anka kwesiada sore suni ho enwanyamwa eniamba kosemu eyana eni naso nanso kitwa nyamensa unu yesi kesia mbosa meshwaso eti kosuana kosu nendira so muya Sefiada mani uswama anka kwesiada sore suni ho enwanyamwa eniamba kosemu yana eni naso nanso kitwa nyamensa unu eyemposi kesia mbosa mbiakwa kosuana kosu nendira so muya kosuana kosu Onyami be isayati kwamwi anida sonya sae enti de bon krata wo so ni na be fie ha no mo aye de ebrewo de custodian ewo me fie ha Samson at the Ghanaian publisher and also the new publisher and also the national voice supreme newspaper and also the daily dispatch where the emergency about also Daily Democrat the Informant so now over the weekend the me say posifu mienu bi akobọ kro no amia so mo panchi de na ebe yi posifu mienu anu odin na say baby anwo isa o erade hu ye moboy Kofi Maakye Ajo semenia se bibia boko de ba de adaruma na so nyame adom afia papa Maakye yejo na kwa aba yeja no si nyame adom se bibia ofiri boko de boko and then so de wa no corporate what it here to yes ketwa ewe ohinini and then what it here to mpa on se bronu iso kra minim se eja ufiri ha wukusi ahenkan na mu wo Jubilee House meeting bi ekoso but all the mama you dey by now said do na do me said do me na do na no ne de he just a hwe ma hu hwe o hwe nkọ hwe ma da o na engofo de mama you dey wonte just a bibi abo ayede A1 ya na 5 CD say baby ananam ja matwi mani na me ba o ba say ja adoye de ye no ani breso se bi nu hu antimi adoye de o ya no se wo bi da bi o adoye de e bi nu hu na me beku me hu akoto A1 bread say ayi o ba be gentle wa bonte me na twa ticket aba
sineja eduru de adi anu anante ana wotumi ka kyerɛ m kra sɛ minim sɛ why bi da wotumi fa car no hu sika nyina san kyerɛ me sɛ mu si mi ma bobo ana no ko fa sika mra metua ai wo me ma ye bi da ana sɛ sika da dem dia ɛno na sɛ sika na dem na sɛ musi bo ma bobo oh yeah kwato musi ma bobo ana musi mi aso gyina hɔ musi mi aso gyina hɔ na me so me kɔ Oba tuam wo dem. Ya betu ahwe na driver for ya o man hye we see mabobo ano. Na talking about driver for no. You see driver for ni bi a o mutwi car di free Accra station ho Kaneshi. Stage omo nko Kaneshi. Ho am from saying main station ho no. Any wo mo bi nso etwi kokofo dua asama kase any eyi akire ha. Aguna suedru. Oh, okay. Say do afọ bebere we toffee o. We toffee. Wo mo mpanimfo ni nim. Mudi we toffee no. GPRT mpanimfo a mutie mi anopa yi. Ade na ye de nkrofo nkwandi agro saa. Munim se mo members no, drivers ni bebere nu enom we toffee so mo di we toffee. Mo pese mo kokunkum nkrofo no mo de amatena car ni mu. Ansa na mabeka say we toffee no omudi ese bere bi CBC ye driver ni no ayi asama kase kwan mu ha ene wo ko hwie nipa ni nyina egu ye akire na driver fo no ayi for GPRT mpani fo no be say sa driver radio no we toffee no a o e ka sen we toffee na wo yere mu hunye dem unya sa o na say we toffee dem kwala no boys na ye di omo mu ka da do na ka aba no nya sa boys create that oh sa you want the empanifo na etwi o empanifo na etwi ba empanifo no so na di we toffee no you need the empanifo na ya mzo mutwi we toffee yes say ejuma o mu di no so onko no mo nsa na waka kye ne so e ko winsani ena ayi obo ba je ya do foto no nyom me nso a me nko sha conf tero be dey it will be toffee and we toffee anu abobo nam hey won ko to nsuo de nsuo ni aka say de nsuo yiri afa no ntini we toffee no oye latte no what is steer na chi serious o because accident so no utu kwan na yam hye it one more call long journey no you say long journey for na tidy say adwuma no driver ni ba ko tai ko aguna so aduru on the we toffee meje di so udi bi pa ko speed ne ka twie nya aguna so aduru kwan no minim se woni ekwan no wo manso twe de a se ne wode ka no hwehwe amenamu no enti munyai we toffee no as say yes no na driver fo no binom o ma to agusu o mu di ni saa no enye o aropa tutu tunu akwabana na 1850 ana taxi drivers no so ka taxi drivers fo no so ka ho ana ebi ni mo beka ho ya be dem bo hu eh me dey information manya ne ye omo e call long journey no na wo call long journey wo sima ko di we toffee koko nipa say wo be hunu kwan ketekete o I'm not that crowd. So that's part so that is now ni yi obi nim on papa yesu tu ko wie mo hu kana ketekete sa ga chifu yes I need to see kwano so ha enti ye be sre wo mo minya information na me yam hye na me say na ye di nkran kwan so ahye mfrei na driver ni me kwatena ne kam no wadi we toffee a me dan hu beden wako hwie mu a mo mu innocent people no wako hwie mu nyina ato agu we toffee nti na homachi no mu di bi because I met ahomachi no team fifire saa because wadi mu konte yeah dio we toffee see wo so mo de te pressure so na homachi na wo twika no pressure be na homachi na da self okoto fuo ale nti koku yan fu anti and as say en lawyer fair sister ahen say this amoje no enhye mu ho a say ayi ketwa na 64 65
ena kese ani 60 enya sankitu awu yes say onya fa me kuro mu Kumasi na yes Ewurade a edi say dey free Kumasi ba dey be 200 o sa ekọ 70 ni me fa ho dwane no say am tiam say be 100 o ene yi Billy dia waka kuro yi mu o wane Billy say I say hwi wasa onbere yo say wi ono wasa ni odru say wi kuro say atwam to ndi waka kuro yi mu wasa ni hallelujah be ye munya wotere be anti pressure no mo di pressure no di any oyesro ba enye ombeku yen enye kura nkura nketwa mobo nse ewi ase ani je ebi nyanko so ina wo betie esi we toughen driver bi akukum nipa rade arahosem epamocho munyaye eya asem hia o papa Jimmy GPR2 mpanifon kwa na mani abre won so so we no mu di a bed so be hu no omunim omu di ni so di tofia mpanifon no booking iPhone aba aye ho sandre so omunim omunim me say mama nka asem kire o ni e from bookman no omunim driver ni bia suban because ya no mu ye adwuma o station ho che the driver ni bia omunim ni suban say car bi ba ben pin omunim driver ni a obo sa ben no e ba ben na e ba no mu hu ya omutumi ka se asumesi na e ba yi ampa e be ba nso na ye ono a etu omunim driver ni bia suban omo nom kakra nsa na omo atu car no omo edi wi tofe omo eye ma asem ene sa anoma ne mani nyina masem de se masem kwa de eno no mfa ka kwanzi ama opa atwenbo sotem eno de mfa ka kwanzi ama but me pese me kire se omunim saafuo ni nyina omunim na ya squad omunim wom edi se oya GPR2 pani na wo kan wanu tum ema wi tofe driver okotena ka yachi na okuku nipa me say 2 years ago driver ni bi oya adwuma wo hayi de kohwe ekwan so asama kese kwan so etire na GPR2 mpemfo ni bi beka se sa driver we dey wi tofe no ani kun no ana just buy a che she a che ede si ade sramo wadi a che muntwa so se first ne yesi yasra se asra mani na yako asra de me said me hu se asra de me hu bi asra bebu su o papa enioma some si no bo ne tina no se kakra no atwe obu asmitie me ya eti pa na no ayeko ni na ni se ayeko asra de isi de am se ko eti asra o ma ya na se mo na ja asra de atwam say we tough na take over o okay I'm saying no you powerful I know it we tough na take over enti anope yesre of adwen ene ne mpanimfo driver fo no omunim wo mo so omudi we tough no ye de yen cars memo obi ani ne we tough but say ukotena steer na chi e de nkrofo akokwantintin saa eya am wani so na ho so hu na fo mo kofo mo bra because o ma betena mo car mu no nkrofo breadwinners o obu a wankwa amba na busuye ebu ada omo abetena ka animu no obi ani da so nyina busuye bi ani da so nyina na betena ka animu no enti se wo de wo carelessness wo wanumu ode ene wo atinkanti wo de koto omo aka nyina tugu a ne ye ne dan sa na driver ni bi ambre bi no ode ye kosehwe ye de ne ko gina ayi offense and teacher man te ho no mo papa na ni so wi ani age car ni steer ni fi ne nsem odi efi nkran o ye kosehwe sani o car no den okwa no atie free ne kwan so no wa tie si kwan foforom teacher man te ho nso no ya te wa bakosem se akwanhia ta asisi ho ujehwe bako na o kwa kakra no free ne kwan so
Why near ye bre driver we driver me so driver gina na nyame ye ya dom ye kan ye no nsem onyina no oso onyina ene maso ne tumi bia ye be so ma no e wo kan nim no awurade ene ye bre sadie ne si ye o afedi ote ase se obegina awurade boys ne kwotwe ni freestyle n'echi na bo mo no ti wana tu omo wie no omde ne tena car n'echi ena so lucky na passengers no driver fo wo mu ene ba ko je car no ye duru police station ye yi ne de map osi fo no enko ko tu ya twene o kanya ne se ye tie wo ko kuyan wa boro se sram What are you collecting? Messi. Ti say afei na me kuma tu adwane me ni bia nam. Hwe. Hu o ti kam na ji gogro. Messi driver na process me hu bi da. Wa process sram. Na obu on my omuso omu na omusi o. Uko station ho no mo anko mo omudi no no. So obu ha ye so oboro saa na otumi kopa. Enti mu mi nyae. Emwa yen. Akwanhia ne bebre wo ho no mo esisi a. Emfiri sam. Akwanhia na do so. Sisi ade akwanto mpo ye hu. Iza utu kwan pa na wo yam hye na agire wo bompa ye fast ansa na wo. Overtaking anya papa. Omo kwa kokun sisi a. Enti yebesre mo driver fo no. Mo ana mo mu ma ne yeye, mu ni mu enye ye. Yenso ye ni mu enye ye. Na mo bedi wi tofia kokunkum ye nyina, se ne adwuma ne begu. Wana befo. Adwuma ne begu. Yenso so ya hobo anya nso ya kwa nkoro ne de. Ka sika ne ye wo. Enti mo mu ni muta lord fe yenso ye nhutua. Ebe kwa ko yiya basisi etu akọ. Ye ya nto ye ka no. Ya lord fe dadem. Ye ni mutua. Ye betua ne pepe. Eni yanki hanu ntumu nso ma munko kunkum ye. Debi. Nti yesre mo. Driver fo. Ye fili mo pa, mo so mo fili yen. But mo me yen kakra. So me pe me hu anya ne saa trimode ye sensan ya na trimode ne bibiride edu no mu. Me trim ye ne da mo hu ne yen ne ho. Obi kura hu awia. Me no ka say wa ye se so. Wada. Nani ti anwumre no anso asan akotopo no nti ono awia e frɛ na awia bebo so mi ni wo bi kura da onwu ye nso oti asasi so enso onwu awia awia ma ntum se awia ne beduru bia no abrada enye fine kura Sadra de bebra anum nsan. Omukọ drone room ti be enra pub bebre dan crying. Oh, wan ka se. Oh manu mo. Oh. En kasa. On ka dem, men ka dem kra. Oh, enra de bebra anum nsan. Wan ka che o. Omo yu kasa manfo ana asesen. Because dia wo keken wan we attach ya bu befu pa. Drone room hono. Oh, throne room hono. Omunyina. Oh, de. Enra pub baby. Omonum ba. That's it. Me do. Me be fear around 1 or so. Me do ahai pub here wa ahai your friend is. Rise under. No, ni pa mi je dan. Oh, ba na jinjina mu. Oh, ba na. Ese pa mi no se mi ensa pe jinjina mu. Ma bo beg ba. Let's the worst. We then sanom dem ta kan attach ya ke kan adwen akire mu. Attach ya say wo no nsa on she damp wasem sa. Ben sa de se nipa. Ensa de anyo. Seka obema pa do be no nsa no fa ya adwaman. Oh, serious o. Futu a wutu o. Da bi nya futu pa. Ba me pa che se pa so be no nsa. Na be ye ba na be ju obu onu mo ani fifire kura ya akọ. Ada ni nsa. Oh. Wa no nsa na ma. Ne redia kura wa trope. Enyan. Sika de be ye ayi de. Be ye se ehwe gu mi de.
na ka se ye ba say no so enye o anu je cha na ansa de anum guase o na wo je ansa de enye obetumi akoten tam yade bi o tentam se ne wa be kun secret na wo ko yeko na wo ko na so pe pa ebu aferefo na wa bu se sram o ti wani ente ansa de mi ni ma de kura anim guase me tan che obi onom nsa ene na akukuduro ban na adbenya oba de adanche kofi mensa nso wadansedie enti ni ewe kofi mensa wadansedie enti ni yesu yensu enti ni ebre enti ye nyina aka jesem ye nom nsa afaso wana se wana se kufu anom nsa da hwe Papa Kufu. Na uso sebe na ngani. Papa at American swanum bi. Na uso sebe na ngani kana pesa. Dabi se ensa mu. Tie wan sapa wo ho. Na nsa de si e wan sapa. Na nsa ya sa akwade mu ehwie dutua mu dudududu ekuan ni sei. Wan hu se sa akwade abo ne nam. Ene nam wodaga temda. Oh debi. Ntia wonsa ne wonsa. Za tie nyu ya wa mboni nam gatemon. The midget your president be na hu so wa wodaga temda. Ene yi sa attach ya be chiri. Because anu de agori ju attach ya no. O se afi ne ya be nya mampanyina onum nsa. Ara wonti ya fia. Mate. Afi ne ya be nya mampanyina onum nsa. Wo mo egusu wo mo. Enti otuba che se atamus mu nyina anum nsa pen. Na da atamus onum nsa yi. Economy. Papa abada onu kwa de sanity. Wo be sanity. They say ko he be o won say ababa wa kan tum. Me mfa o PR obi. Ensa no. Omu penifo no so mbe num nsa. De wadi a entrepreneur na basabasa. Omo nsapa. Omo nom sapa. Omo nom le kole sapa. Ni nyina yenza. Na yenza. Ba ni nyina yenza. E bia wuni. Omo wi sa na gbo mani so omo nti abontinti ehu. No ada. No amakoda. Eje no be de ehu. Ba kwaso na nada. Enye na na yi o kan yi. Na sama hamada. So ose mampani fo ye. Atachi anya atacha sam ni eka. Mpa try. Onu ose ye afe ni ye benya. Ose afe ni ye ya benya na chese o ma ye na o nyina ya nsadwam. Awo no so ka ho ana. Ono ye mampani. Okay, na oye specific say mampani no. Mampani no afe ni ye ya benya. Mampani onum nsa. No sa ye nyansani. Wei. Hey, any man you walk can say mo. That's one more be nyina na mfa. Na sometimes Aya Mike no mo ji atu mi fe na ye. Ebuwuro mo kekan sam akasa. Amino. Oh, we got say hallelujah. Ekase. Ba serious o. Na mi esira yo. Aya Mike the spirit bi wo mu ana. Popobiri. Etisi wo so sa no a. Na ko kasa semu ese. Okay, come you know continue to. Wow, we tiase. Ene makotwa wura. Shey ba ku nsunsu he. Omunya na tribude na minim. Ana mo kasa ne se de be ya. Enipa mo wa ya na adin o. Na make say. Ozo wa gwa nipa. Dabi say enipa bodom pem saa na wuhunu won a. Na wugina won animu kasa saa na wan show hu yi a. Papa ya semi munya so so we hezi ansa na oba. Say afe na omeyi. Ye ya benya. Omampani a onnom nsa. Onyansafo. Onipa wo no. Debi omunya botre o. Man nsem na okan na na odin o. Pa. Just wa agba kutia no agbo ono ankasa ndi busunyani akutia o. Anyo. Odo masu masem apie. I didn't trend this for so agisa ankomo ya ma omo ho. Na wanwa. Ntokwa no mo ehuku. Oja nka mo ba be ko no in general level, I mean said ye chechire mu no. But omo ehunu ko. Omo de papa ni din be shame mu ono. Ene no ma say. Ano ma dia mo ho.
Papa yanka wambodi. Openi wa mobi edin. Baba utimi say generational. Wa mobi edin and a 2. Omo e kwakọ premampani afi no. Enye owura Jomahama nko a. Debi. Se ayi uyiba omi a odi ne ho adanse no. Se che da yinsu ukobi. Ai. Ena ayi Alan so ginem. Enti die enti. Eni ewura Mahama busuafo na ebeje amo mo. We di asem we di. Ani e bia e mote. Na we di asem chere say. Na make say akuti anim ni wura o. We di e mote. Are ye budi di because so ana asese ya. Chobe ko no atwa am thoughts. So ati. Obedi eso of adwon ada. Abrada. Wa brada. Ye ga jo say wada. Na uso da bi betwe no. Opie ba asem a wo bete no. Ebrade. Yeda owura atachi yeda na se. So me ehunu akọrensafo anu to oman mu. Na akọrensafo nka mu kuo no so ye nka nkire ne se. Omo ma no don hwire aduonu nan. Wo mra me pa chew. Na mo muso mo pa chew. Na asem no ka obo obi di. Dabi se tie o se afei na mu de mu na asem no. Minim se wa ha. Ose afei na ye ya benya onyansafo a onnom nsa se mampanyi na ti no just a previous ones it is a wonom nsa pe papa ya asem o ka no onye nyansani elunti na omo enom nsa nka bu mu kuo enso so aba abontin se wo mu hia chewopa e de afiri ne ho because e wo kasa na person ka kire yen se kasa preku company e wo se yegu no opeso ka kire en say Gihawk wo mo so yengu wo mo we no ena no so owura Kofi Dwuma say onipa bia wo say wunya alcoholic content ne kakra e wo onipa duam ngozi sisi anya nde je say wunya alcohol content onipa duam kakra na e no be boa ma nipadua no timi e boost we immune system no e ma nipadua no timi nya hoɔden no mo no twika ye boost ye Omudi omudi boost ye. But in yes we do much. Akọmensafo nka bo mu kuo. Ezo so mu hia che opa de afiri opani ni ho. Oh masa. Emfa. Ondom so mo pa che wo. Asemo kan no. Aka. Kan no aka. Edio. Ansema kesi. Sa anope so yi for ayi omo epododo no yeso omo nso bu afu papa omo nso bu afu mahama papa aden krobo ha I bet you too ba samu ho kasa me maka kire on say campaign na moye no say uhuru nipa na wanhwe yi a obeka ne yenka so mu tie futu enti no say ye ma microphone na eya e wo se wudi kan rehearse asem a okoye den okoka ne papa mu no politician bi o politician papa bia no oso microphone mu a okura paper ketu a bi sisi ade o ma ya achenti no ma na de wo mo ba o ma ko wiwi bi enti obegina won fifie free no ezu beti ye hade ye nto aba eyezu ye hade ye nye campaign baby agika kwa na no ade o se he wacho ma yanko da obo odini mo se so tie amra oh true wo omo fru simpio na omo wibi se so ya ruetin na o ga si chobo ni ya na efiri omo furu ya de ka kra tie tetere ba so o de tena se e chobo hey emefa emi no wa wibia wo ba bia o gina kra ohuru nipa ne se ntefre no Ghana amayo fo ya enti opani no na sem no kan na no odin pa akọmensafo nso a ne no mo bobra yi amu ni mu enyeye nka da bi sinke na adwuma yegu akwaya akọmensafo yi ni mo sinka da bi adwuma yegu ani no kra ka adwuma ne begu na wo ban na ka so wa bie nsa yi
o te ho a wo ton na wo be ka se atua ya yes monnom but ma monnom nsei ade mampani fo de bi ma no ma sei mampani bi a wa no ma sei de mampani fo obi anu me san sei one na busu ensan ye ni nyina na ya ne sei wo se bia na mo ka se o mo no nsa papa wo ono de no etumi bofa na adwen mu enti no wo hwe ni mu se wo opani yama ne mic omra meka asem e beto koma so no ono no ono mo nsei but asem bi obetema to bi say sasi we kwa de ni bisinti ni papa yi die papa wana e bisinti ati e de ni bisinti ka to me Mike the power of microphone Mike ne kwa to me wo campaign dey see am before na mo say no na opani so ba oni ono so dia ati abetom why ayura ni mate no ay krabojo wono so ati akotom ensem o keka yama papa o papa afedi o papa say say ayi yes your party bi o mu de o mbo mu kunkum asofo sen then HIV is edro ati akotom ona gwazo go di HIV edro amukuru tuntun ba yi ewure abeye campaign in some no wuti aha odi pass are so there obu nyina formula no say aha ye nya campaign nana krombo no mo no nana afedi ono no ka bakosem asabeni omugwo ne kum nipa e ka sen esa kum mala onya no nko awo ko di HIV nana drop ana mo ko di HIV amu kure de se wuram me wa Davi se masa yes no okay kasa ansem yi wie ni mic ni free nsem ani wode nsem why di ansem do mu ka bi o we ka say nana drobo nana kromo ozo nana de e drobo ana krobo o de ma yenti abakosem free yewura na po ho ezam de bebre ka hu o iba mo pena na drobo o pena na de yi ma pena na drobo ma amu campaign message o me de nam no we nyina ni hwahin okunku bi ba NDC aya bo se eja sisi ade campaign sisi why na issue base afedi ye wura attachia tifiri kwan so mo aka nyina di ya ni se bosi Deba. Nana drobo. Why they work with them? And come on, this is so. Every other number. Man, no, I bet. Straight to it. And you're so far too much. And you may be out of quite what's all my casa. I bet. I didn't for be a gamma for answer. Maybe a minimum.
Say you need some phone come. Ni okay. Hey. Any papa don pim. Kasa. Ko kyerɛ me. Die nti asaafo no nto abama wo. Na be ade ni na mu. Na ni mo unim so ma di bia. Ada is say some for tata no. Odi some phone come. Enkroma sunsun. E some for tata no. Nti odi some phone come no. Aso I don't say this for the kum here. E ka sen. Sisi adenya. Dabi. Anyway, we so say 24-hour economy no. The night club nyina e ba. Ai, we nyina sɛkyɛ yankɔ boro nsɛn. Nkwasi agede nsɛn. Se mo ya adwuma. Na bo di so ade akoda. Na be NDC for so mo hu. Enyo mo na mo kasetia double track ya nkrofo yi. Yes, ebi kwa anɔpa nkwala ne bi kwa anɔpa. Na ebi akwa awia ne ne kenka ho. Omo mpe. A omo kasetia. Omo so mba be ye free ho. Also kro na wo kasetia double track no. Also so kasa about double track adwuma. We mu bɛkɔ na we mu abeyi we na we mu nso aba na we mu abeyi we. Sane de adwuma. We ndi adwuma we. Ero ni adwuma. We di sika bebam. Nkyeremu na entali. Sa. Oh. School no di odi be fa we na. Adwuma dia. Go for if you nya adwuma nye. Ya kakra na so me kakra ne nya bi. Ba double track no ayenim de ne nyina akwaje. Ba we tifie wutim betre mienu. Bo so me ensa no ko school be se na wotu hwan no asa betre fie. De obesia na beko. Aba we de o de kwa pesika ba. Oh, we tusu adam. Enti double track we de omo tiase. Zue wo. Omo jitu. Ga dem. So we de adwuma. Oh, okay. Oh, musa na bi chiri mba we tusu adam. Sa. Oh. No obi chiri mbata amfa. Na bi kan say o no kra won tiase say double track nana. Oh hin bi in fa for kra. Say ya refuse say oh hin bi sa. What's on tiase say NDC for 24-hour economy na. Afedi ono nana da ne communicator. Oh yes, on the Achire masawa. Achire masawa di achire masawa. Hey, nana no me. Ghana ha. Nana mo ntumi mfa wo mo party no da wo mo doro ni ntimi nsie wo. Dabi. Edin. Na said ye empanimfo no call mo na so omutimi bam binum no. Nyasam ketua. Ana omunyina nso nim ba bi nkofo. Iyo mo na mo. Ba bi won when this nko ahimfu bi onko da. Onko no onko je nu grass. I see. Otutu no bomb. But opani na po wa bere. Wa bread do. Wa bere kasa. Eduru ba bi anwo so mo mane kasa. Omo mo bone ni bi so wa kasa bi ya. Na kromo. Omo record bi. Na ne o genkenken ne. Bi no so mo ya se mu. Utimu se wa firi kwan no so a. Wa mane. Odi awufu onkomo oni ye nti ase. O kwa firi si wakum omakum asofo. Omakum asofo ne ye de ade. Na and because said you can say you for what about the that's all then announce so crowd was what you HIV do about Nana HIV to Nana. Dem you I don't know so awkward you do the abekwa now no when you been to awkward you do Nana Kromo kwaje and Tebe dra ko ma. Mianu wo kwa onu na em so ko do ko bo ne ho ba. Ya de ko musa. O mai we de mo do. Timi no. No so obeye na no ka se da fo mu. Hey. Tumi no. Na me say the star na wa adopting ya na em nije no. Okasa wi ya no ni se gulechi. No na mo. Say ago go nsu abono no. No onam ku ona kro no. Aho brase Nyamnam kai. Hey. Adinyo. Say nsu John Dumelo nsu. Oh, on the. So jama bi onu na trigger no. Oh. Da bi on the onu wa be pa chewo. But person end in the career na. No onu na kan o fans pa. No the guy there. Me no kwa kumesi form. Me no park me resign. Asem na o kan. Oh,
And as a man, so ya no nso due boa bia. No ye. Man no so that be oya kandinia. You have to speak to your followers so. Omo edi wachi no. Also no nkasa. na dey ba sam no mko kan ye ntie she bra adwon abufu. V8. Hama e wo krom ha papa da so to. Unzi am hwie. Ananado nsem. Na ye keka bi kire ya amoma ne mic. Ya amoma ne mic. Na se onya kwanya so mic. So no so onya kwanya bebre. Ye wura mahama. Se bu hon mo benya kwanya na sa asem ne akam na twam. Oh, nanado so otimi twemba. Na omo so mo ti enu ya bonu tutu a o be kasa akwaje ma hey o ma dia be dia krom ha mo me ma mo ntu kwa bio bia ka ha edura na ju ses mo na wa hu bi da na wo petu mi wo sha akra o o nsem de bebre o beti na da bi na ni se enya no okwa ba na te se on kika bi chro na nako o ko na ngam kakra mi ya say e wo se wo hwe target no so o hwe target no baby a won so wa attack a e be kan won oh dabi we dey ono na aka ono na aka ono a ya obetimi ya ono na aka ono a nka obi a attack be kan no edu baby a o mo akoma no egbu ngam fa so a o be ka se me be wi na afi why are you nti sembebre attack bebre nti unya sem bia nka mfa no ho a we na so be ka wa chita for no musu gina wa dey na ka mo musu kwa nya nkra na ye na wa mu so ka samu na kan sem bi se ya wono a wa sen career ya ye ka on say no wa Ghana ha se gan ebia ba je se check akra cha nsa na bia be free hwan memory short memory I just check akra nsa na be oh but enye better mfa ma MPP was our constituency na fiwe ekura ba maame ne be fam maame no maame ne so no o yes smart too ya na so wa sheda moamu ananim enya hwe ya pensa yes ya na moamu ananim de ne nsa hye ntoma mu pensa no wa sheda wa betena ase yes wa ananim obmo no de nya hwe opani ne ko woja nkwada anum enya hwe nkwala ne nti ya beto ama nkwala nti Ukraine aduma nya de da fom Ukraine nti ya beto ama no fa bi hwe wo mu bra John ade awa ye ne afiewe bra John so no na fu afiewe da fama aye wasofo be seso mo nsa no wei wasa na mi hu se kuna da aduma de na be fa to ho so no ekuna fo ye de ekuna fo ye ba oye meba yemfa de bra John kan no yemfa ne se bia wanka se yi yemfa nu nsi nchen e ma nya bebre ni kuma mu kunu no yes pocho asebwe e ma ni bebre ni kuma mu kunu no meba mami bi sa o sa asemi what da se oba ne be ma omo aware wo fie na bia bibi koso na be ma no aka se afia said ya wo bobre jayo na daachi wonni ho amene nkwala ne bebre what bi da but say what da say oba ne timika say Kofi Mensa said ya wo disike enye o daachi wonni ho amene nkwala ne bebre wote so oba ne dwen ko nkan everybody hu ne yenya mo boy na no chese o na ekoku se bo bobra bo ne yenye me ma no afia e ma ne mukumu me ma no obi ani ho no mo obe pese ni ku be wu na edwa na ju a waka ne na bia o de tena hoi oba bi papa tie ni kunu free amanone e ba Ghana o de sika bae aba oba e nye sika no no na ebedi wona num o de bebo abusia no oba ne tie yokobo nkrofo pa so momra ma kum ni kunu no nyi sika no no mo nkoche ni oba no e wicked woman ti o mo ba ho o mo ba ye on be robo wo mo mbe robo mano ka chen se ya ti se udi sika ba sika na akọ sesa ne nra ne we he ene papa ne so we nie ana mo so boa ebi wo ba bi no so mi ni sika nia me wo nyina na me dia mamo no but so de se mo pedodo a
nyame ya adoma ochina ma munkume meko bank ya koyi mon kire ba bia me fa nkosi ene wo mo kire no ene wo call bank koyi sika no mane bro wo mo kra demand na no mo demand ne so ene odi kuku si ho no mo se o mo mra me fa na obi so mo se media besi ho obi ani ha so obi ani ha ye hu ko ye be ba be fa ene man no dane ne ho no koye ko tena ne ka mu na poa enkrofo no bae o ma be hwe no na man akoyi sika no kra abroso de o mo ka so mo pe no omo hwa ade no no mo yiyi o manim max ne saa no man nyina tugui eno mo so fa ka call papa ne fie ho biem omo call papa ne fie ho no mo ne papa ne di nkomo omo chia papa ne papa ne je so eno mo bisa papa ne se mpacho wonim yen no so minim manim but ene no de esenkrofo bi a omo beto hye me so anadwo eno mo se yen ya o yire ene ka kire nse ufira brochira aba na ade sika ba ti emra meji ni nyina yewi a yenkun na oye papa wo akoma pa nti yenkun okoduru fie na yire wano ma wuduru akum ne ho eda ho ti mo ma no e movie anasam asamwesi asami e movie asamwesi Ghana sasi me na me ka kire wo okoduru fie no ba no anu mo duru safo ne baako eti ma no eti mi nyina so ka se no nyina ne ma na dwaman a mo bebo emu yade o mbekwa akonya emu pressure no obo otimi ko bo dwaman ne yakunu e wo ho ade na mo nka se biansi na ma na ebi mu mo dwaman wa ne mo dwaman ebi mu ngware o msafo mukuru machi asem ne ye kan se mom ya nti na Uni mo di oba bi di ebe ma bi. Bi da se oba tete be ma. Oba me say. Atete wo wan dia. Oba wun tam kura na ma na ma wan tete ne jonko. Oba be ka jere se daachi wuni ho a. Daachi mi ni won me kwan. Daachi na se ni pa say it is appointed for one to die. Enti me ma nkwa na o se ewu. After a judgment. Enti mi so me no tia me ka jere se afi abraba a wo gbe daachi wuni ho a me ne nkwala ne bebere o. So betimi aka. Dodo sen. Em se dodo sen ene koso. Entanko so okoka kra ababa we beka se na je se wa bo tim poso peso oku no oh afia se wo ka se abrabo a wo da ache me ne nkwada ne bebre uni ho a ada obese ni wu a ada opeso okume je se wa kumi awie nsem obese no wasum ko fi o yorade but momo mai ka se da ache uni ho a me ne nkwada bebre na me ya kan anu atum nti mukunye da omu wi anoma hye da de ntoma sem ho de mo nsa tetemu abetena ayi bedwanim akeka wani asese de awere ho sem abafi monye woti sem suban suban eza akra kokko ye kunafo no hye space nkra de ana sei ayi ma yefa mi onu bi ntu so de bon kata no we need a personal attack. Personal attack and kasa. I have full moon and I'm no. I beg, baby. Ready, I mean. And is so. And I'm Mukumi and everybody. Mama bane ne to de bi ehuna mo that ni ho no mo a me ne nkwada e bebre o na sa no kure so oba no so ni ho a wo betimi aka chense da chi ni ho nkwala e bebre adam say maro do say na obeka sa akere mo bo bedwu so obeka kura say je wa ko hu oba bi am pese wo kunu to twene na wo de ni ba fie ho enti ni wa sha ase akeka ka sa ansem no wo de opa wo ne wo yiri wo fie a keka sa ansem ne hwe de besi so wankwanko sama na busia fo so pese okunu a enso mo ka ni free obi anya mo hwe se ya beto e yo wujade amo na nanom wudi to ho ma mo ai maya musuba na cha fiti na no abrasu na mo nsesan ya besi na nti ato aso I want to ato aso yo mumi emfa mi onu bi nto so ene en sorry ebu abome you are to be a jay ayaka dita
It will be a family to so. Bukumia da. And I see moons, one of them. Oh, one in a cuckoo bonnet. I drink. Yes, sir. Yanko. Anapana wache abapa sema edio numba ko. Yadida ubonkrata no ena etwa so me papa bi owa asene. Osiko wa krata. Na the Ghanaian publisher the ubokrata no ena yade etwa so afia ne kofie nie. The Ghanaian publisher the abase the custodian mum kameti afaso. The custodian ena mede efrase. Yesi nanado dankwa Akufo-Addo esaglami project no. See ya de be mankofo bi no ma hwa ye ne de kekeka ho. Engitawde bi guso ekoso. Kwa hodo betimi afa so de saglami project no. Afa so na atimi aye adwuma nti yesi nanado dankwa Akufo-Addo wage atumu a Works and Housing Minister onmonyamfo akwadwo ponkroma da na nanado dankwa Akufo-Addo nso ma ne thumbs up te se wage atum green light asose kumo na enchano mwanso yase Eastern region apoye mantamu aban no chira ni project ahodro a waye project ahodro a waye wapoye mantamu nyambo a wachina project ni nyina ebesu se free mamudi mani ko twira wisi ahwen santamu ehunu bi emu asam eda hase na yasi obi amwa ononso aka edi akire tachiman south aba omo to aba so omo to aba ni bum emfama Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ene Martin kratei nsamo de aba na mamembra nche ha se na memfansie yasi Ghana fo kire mu a anase oman MPP fo na ekon o masem kire se John Dramani Mahama Ghana for mamu nyini ndi MPP for na ekache Ghana for nyansa papa mu gini di enye yesanse ne bo sha kasia bebre ya wo hwemli bi atwam hanji chemu adioson ba ko 71% wani so entu sa woni ya we ni kwanse ya gino edie ho asam eda hanum se ya krata ekope bia de custodian na ubekọ na da ho no tafa watimi atumu enchine. The Ghanaian publisher the Bokata no emu ensem ena mede etwa so ama wo na ohwe eye banner caption na wo che eye wonu ma eja omutwa no wo se eye nipa mako eye dunum awe no ye ankura o matu abomade o monsa aka eye National Lottery Authority for ambulance ni bi isi omatima akwaji tumika tasa mpa omo akonya se loto hudwa omo so etime edibie kata fa to so miensa ena nsem chechire mu wode aguo na sede de custodian de obokata no eboya mane no wabo mane o de Ghanaian publisher mu say nyame adoma a wochena apuya mantam ya town hall meeting no ebi be koso na agya apuya mantam no ma wodo aban so aye no watimi aba be chechire mu ade akere oman ma no na oman ma so wonsem bia wo so atimi abusa Dr. Mahamudu Bawumia so no wo hyeboyi wo chese nyame adom na ne nsaka tumi se kukuro wo ba hwe no aboa na watimi apa afotuo bia ebeso eye emmadwadifo enso so asene enti eye business fund and as a business fund wo chese no sa afotuo no be paw ehwo nsem katafe toso miensa odi agu ho na osisum sumu so nya sam keto ha ayire ti so osrata aso no na osisuhu ma de shifo titura pipi fo di nyina se wo motaw eye owura Frank Asiedu Bekwen proto omota na chi pa pampe anya sam keto si aso mo for incumbent member of parliament no olusu primaries no so want no ase obeko independent enti isi anamaso osiaba ana MPP for nyina se omodo mu ni ba bi akọ so ono na oso wate no ho a onko no kontonkore MPP for na de shimama ne de obi ani obedi na chi na ono na oso wate ne ho no e oso mo kokoye by election ho ana because hwew
This okofale o. This why then. This okofale for you know so onya unko pick forms no wo. Set you or you sitting MP. And also I resign for MPP mu. What resign for MPP mu dia na just say by extension parliament and so you don't want to do any business with them. Until we sit in aba be vacant. So what you say? Yeah. Until also by election. But the thing is, I think say they are hiding behind say cut 3 months near 2 general elections. Yeah. Call by election. Say you so krama mi Cynthia Morrison so sa. On so ko independent. But on the Matison Crawford or more penny for Kasa. Sa. On not yes mo any campaign. Oh there be on the Matisi and Kasa. Okay, money ne Kasa see Yancy people. Na so open dey be obi ne kwa Kasa so still na. But also munya botre. Also munya botre de kire say party ni ye bi ma wo a. Also nso ye bi ma party no. Anye bia ugusu a wudi MP. Party ni din mu. Eti me ba wo. Opeso wo kire say yi a omokokoto aba onu no wi ni yi a ode ba be ye MP no. MPP fo ni nyina bo na dwo so ana. Oh, nya MPP fo nya no bo dwo so. Ba say bia wo no de no. Bia wo fa amamra kwan so. Oh, we dey amamra kwan so. But we no adebu say du ani no. Ayi for me na. Say ko mo ya ko mama na de pa bia mo no. And America say to say onu ni issue no de betutu we mu de no. Ne mum de. See we ye coalitions no nim say bibia nkon kan o sin ka o si for. Yeah. For me na de no wa nkokora. Yeah, wa nkokora. But wo de wo je pin ye koye. Ene ekoto ye na wo lusu ye. Worry. So wo ba betu obi. Obi na tesu na wo betu. Waja tum na ya kodo. Adenti na won ti ase. So ati ase. Enfie na ye beba sisi ya. Wan ne nnim se na na do 8 years e be so sisi ye. Asunyo obeko. But sisi ya ka be 90 something days. So former for sisi ya mo ya for mo adwene o. Wa won say nya tu a. Se wo sa be ba no. Oh, there be. Edrin. Oba wo tutu nyoma yi a wutumi san ba biem. Ba nya o. Ana nka se wo tutu nyoma yi a wutumi ba biem. Nya komo. Ana age nso na fa. Oye young. So I say. Na wo no ekwan ono no fa so betu de no wote so ka se na ya senketwa. Ya na ha dwene o. Ah, won person obi betu. Sa bi na yi niama. Oye wo kwada so a. Ono eje tamami. O ye young sa na ya nya abotre. Nya abotre. O be pre wa ye de be ya ba du so. And politics no Facebook politics no uram. Ura politics now you young. Na one play o cast ye. Na ye we see femu a. Obebre. Because wakwa kodi MP. Afe na wo ba be chro letter. So ko peduma. Eh. Hwan adwuma. So what you say? And one play o cast ye a wutumi bre. Enti boafo say boafo na wose bonya botre 4 years be ba sisi ya o e ba sisi ya na omo ne dia na omo jo madwuma ne to ho fancy bia wo ye teacher ni omo ja to ho o resign obu ho no mo o leave without salary for a number of years bi na wasan ababiem but eno no akodi MP a fe na wasan be tira bi dodo sen ne beye enye boni o but dodo sen ne beye no crime sha dan TB o enti o mo ye we ya na o ma ye yi mo nsusu mpre but to whom ho no proposal o be wi ni sa o be wi ni hey my way o be wi ni ba wa ye good there o say dynamics e ma good for me na MP ni wi ni ye no enye bi na yes enye bia susu ye dem enye bi na ho enti omo etu ne fo omo ne nka say yie na nka onya botre ba sha say ya campaign say no de mfa ho onzo obu onso ano no oya obedi aburo keke onu onim say won win but sisu mu say won man DC for betu me check won man you know I think say 63 40 dibisa NDC percentage wise no NDC win wo suhum da any wa said obese ade NDC win wo suhum da obese ade NDC win I think say me check NDC win wo suhum da last year na me hu omo vote we no say Brian Champo kra so ko pre wo suhum mre bi amfa ene wo de ko kwa abiti fin ya ko fa wo no
Ah. I wanted to add to the shame. You baby, I could baby. Hey, where they are not you. Obese, wini wo ho no da. Obese ade. Enti e wo so mo ne kasa but Protozo ani be wini. Protozo ano no sika won ho. Yes. Our chief of staff in office. Yeah. Since on the political affairs BB. When ya kwenya meeting once. Touch baby o. So what I say. I know so sia wa obeba na nsem. Sa we no ye okumkom. Yeah. I know they make me do one dance. My meeting once be. Okumkom Protozo okumkom. Yeah. I say owura lamte no. Lamte onu so madin na obetimi age afri. Madam fi nsem susu. So baba on nsem sa na dia na eboa o. Hey, okumkom. Ubekum kom ne sa dia na ye. But oba na ye wa adwen se wa wunkum. On so akutia na abebo yen. Ye nto aso. And you na kutia za na worry. You want worry. Edi abusuafo sum komo. Na eye the Ghanaian publishers so de ba ne kata feto so mienu a. Yeso ya twetwe ho kakaka de ama wa. Na o kire se galamse. Upie ana ke yesi nsuo wa ye den de ama wo mo na ni nyina mu ni ya galamse o galamse ntino Ghana Water Company for kire mu se nsuo no mu so se ni beti no kura ya asem entino Ghana Water Company for mo to ya dai o mu nya hwe ya kan se aduaba mu dua ye no ana aso na mo amutiti bidie no ti moi so di tia bia no bone ma oyafunu edia ene anadwo be botwene ama wasa na ya de agwapiri ho ti galamse no no ose mu mire mu no nya omo de omo nya omo de omo ti onzo de hia sa aba no ma so no so na ya ra wosam galamse da Ghanaian some of the nam eno no yankwa mami the new publisher da obakra ta no na mede toaso na papa ya sami me twayansa membra se ha no se twayansa ensam wo problem story crowd ye wa nyanke be ha dwen wa nya story ya hu ya si David anko obeje kra free nsa David si we dia wa sam mani wura na di hujuma fire kwase ho bra we are not there wura so ho fire kwase ho bra up and down ti yan kwase ho asia we na ye na ya see 96 days akama aka krabi na chese yakoto aba 96 days ni no kan sa na wo mami o nka sa aka boso me na woche kakra oh there be boso me 96 na enye September October November December boso me ani media ma kan bia moa be boso me ensa October na ira me say your September and muchen October November December we better say October hey okay now I see 90 days more we are 96 and 96 days more for we to vote now vote ni mo Daniel say a picture be ato ase wa hwa de bra Facebook be hwe agenda ga make say mama wo kromo Monday where's the women day picture no mo de ato ha no encha ha say me nsa we ye dan me nsa ni fa so no na bi anene dom enye na bi o enye na bi ya George Opariado George Opariado yeah na be osana na bi o one ni militants no army okay Green Army ena ni onu susu gina yi maami chire ho no wono na minim ne din ba mi refi oba no you rade oba de bra pepe ni be hwe no chese onu do okura brantan o se de ba de friend brantan no we kotokuro da bi brantan ba cho we kotokuro no brantan na ti ye ayi sa no de omdi budua no yes and na brantan we kotokuro ba cho se hwi okodo okodo pass and okotokuro kotokuro na kura oba besi o onu so apo NDC for che Green Army
eni enya sam ketwa gaga to ga udisia ebetwa ti abuja se picture na ga sa wa hwe picture nim na wa keka nsembom sane esi kono 96 days ekwoto aba no ne ekwoso nie ye hwe de nyame be ye oh my Ghana na ya se owura bi de yawo China ono so ni wuo hu asem epie mu chese enipa miensa ya che wo nom enam sa owuo ni ho na otuado edi mi hu boda so otuado so oto ado oto ado Black Star for coach any assistant coach ya se ekade nyamenkwa ne so mi mo chise nyankopon nkwa ne so mu kekade nti ya da nyame ase ho asem eda hanom se ya ka kwanhia bi ko ekotwintwa wo manem German this year ka we dia rehosem na ya si NDC fo nso emrantie bi abu awura same awuku ne backyard ye ho asem eda ha afa na ayi nation worship said hwan wada ha suru ha brother same ana da hai wahwehwe ni kotu kama botai gentleman na nasam a waka no na mente asie yi wo se ma ne mema nyina mfafa mo ho so unsan wa mu dwumadie no ma ne mema ye bi ya hu bi wo mu ba edura na dwo a akatima kapima munya bi na munwu mu ba ansa na madwea wade ho ti ose afutu owode magan gospel singer brother Samai goddess ono ena etufue se na no na mama gran betu bi ena yanya be man so nti se ma no ewowo a na mema no so enso ene yanyanyam ha ti ebenya 35 40 kwana fe ne yebedwuna wade ho sa futuo na bi na mi se brother Same pese wo kire nti obae osi ye bio na wu bio ansa na wabedwen awade ho mema no so saa enti the new publisher the obokrata mu nsem eno no yeda na se ene na futuo nti dia woka no nyame yadom e kire be hye di ho nkomo ensem ono ne nana makan ni nyina no kre no kre trodo wote no prepa wanhwe ya no kro enso Church of Christ for ya man ochina wana besaba echina wana besaba aha nti mumia ntro sa asemi nto ho ana opani ubetimi apini ni dia to be okay ochina no wasan dia ba ne adi ho nkomo ye be pini eye se wo be wo ma ansa na waware ana se wo ware wi ansa na waba be wo ma na manu a aya pa na manu a nanso be ya sori ya koi ye de bo kata wo so ni dia si ye da ne ho ba Screening. Draw ye fee in collaboration with Sema Kotokodishia, Yafrano Commando 1, so consema, or no, and no, that Hebaris Funny now. One I draw ye fee Hebar Center, Ebe Capo, at the screening at the Abba, Yadia Bay, and a Habo, say a hypertension, stroke, and the water faco, Untimi sorry, and answer pressure, diabetes, Yadia Bia, and what you did more, and the water faco, now one numbra ankle, bra screening, now you're show, now you're be free wako. Sa yesu sumu die ene hawo anase ni so commando hwe wanimu a ye hawo bia obeka e di akire anase ebia wo gold ehye fie na muntimi endi brabehia commando e wa aduro ye fie he ba senka na yenye wo dwuma fama na kokodi ugo anase wo de ehye fama ye ntutu na de eye commando 1 obeye nkonya ama gold no apie na motimi edi be ba acho efie da ya ede ni bia ene program no baso ewa adru ye fie heba center apianim chance eho ena bekoso ye wia so a ye be konkurunkuru ahodo so enti se wote ye nkan ewo ba bia na wabo abie o wa se bisa bia wo betimi afre 0243 064090 anase 0599419321 adru ye fie ene sema kotokode hye komando ye the screening at the brew Mamu he best
Best Man capsules. And yasa pajamuno enye no enutai no ehabama no yasa de bia ka ho amemu ayedene papa onumani chirebeyin na bema na ekro no. Best Man capsules. Me secret ni say Best Man capsules and a man no numa say yensi me from wo. Bema bia man nsankabi. So sisi na ya the new Best Man capsules. Ura baby to no bia na ye bema bisasa ope. The new Best Man capsules is Child Herbal Center Amwo Suhum Hamza Street and Akofa Best Man capsules. Ayasa shemu kinafu fure kura diaba. Say the confidence kura peja. Na manwe obian to bin komani kunu ewo fie. Bema na niji a wato nyomu no ba no su fili. Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafo, Ochiniba, Kennedy Drugstore, Always Trumesi Drugstore, Kufisco, EK Esimai, Otazungu Junction, Masari Drugstore, Nkwantanu, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache, and his walkover. Oh, Padua, for 020-8288-099. MMA, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kingenga. Hey Jack, into bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Assemble Woking. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a far addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crèche, ecopium tertiary institutions in Inina. And sorry, offices. And now web BA bookshop kese and I will pay books in the Gumwa. Also call on one sa ebekabi. Kai, Nation song. Say, ye turn in the doso poom, sanso, and I open back on sa ebitumiaka. Akim Odan Supermarket, ye need GCB Bank and ED and Shady Moon. Freying was 0244-293632. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of Excellence. Adansifoɔ a ɛdwen baabi a obenya adansie ho nneɛma a ne bo wɔ fam sɛ yɛ blocks, cement, iron rods, roofing sheet, Elfin Cancer Roofing Systems abama ho. Ɔmo tontɔn durable colored roofing sheet, aloe zinc, rubber ana plastic roofing sheet, galvanized roofing sheet, smooth aluminium roofing sheet, rough aluminium roofing sheet, color bia na size bia ɔpɛ bia no obenya bia ma ho. Na sɛ ba no roofing accessories nso a sɛ yɛ ridge caps, valley gutters, rain gutters, side stream ɛna silicone. Elfin Cancer Roofing Systems ɛwɔ long span roofing sheet say IBR, self-lock, or size a hood nyina, and a face standing seam. So we long span roofing sheet order. Achan 4 days. Now the good dinosaur acting in Sefri home. Estimate to be obey amount so a free. Omo carpenter for a work experience. You didn't hear good dinosaur pa. Chese, Achimansa enclave hadie, a dinosaur body, a dimba cope, and obiaka. Elfin Cancer Roofing Systems. Omo hollow block and a quarry blocks are add ding and also size a hood nyina. Cement brand be up bia. Utuatong and now to the Juma. Sabano iron rod and soa or size a hood one nyina. Afe plastic TNG, size bia, any color bia, corner molding, H clip and a U clip. Watch him down, baby Okobia or the Koja kwa. Na sobe trash him down. Ubetua bibika krebi. Elfin Cancer Roofing Systems, a supply ania, quarry stones, quarry dust. Sauton your woman so 10,000 Ghana cedis. Or more Chadia Shronko. Your special packages and man sorry, schools, any contractors. Building materials Ohiano, Sausikan and Swan. Ubetimian and Kakanka, send your Utu Susuno. Nasa Swan, no abajin your mano. Elfin Cancer, I had Jumai over 30 years. And into a who be anim. Ome Pania, a bore any cementino. Omonko Elfin Cancer Roofing Systems, brancher, a war in Tiamo Hotel, Junction, Abuabo Quinso, Omosua, a Pese Elfin Cancer Roofing Systems, a bomber dinosaur mom, and now say, and chance ya debo dan so ene adanse ho nyoma nyina no enfa mani chem achem dan adwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe ne mu ana frɛ 0245979311 and 0201 515367. Elfin Cancer Roofing Systems, still anointing. Hey, Efia, me watch papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Ah, adome na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na senya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de awi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edu de adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia woton nro ahodo
ahodoɔ. Kumi Herbal Tea Sumo Herbal Center Ensano Adwuma. Dr. Paul Kumi Minta Edaso Yano. Obetumi afrɛ no 0248 716402 0248 716402 and 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbal Tea ana immune system support. Oh, yes! Ghana Tourism Development Company Limited, managers of the Big Three Tourist Site and the Tourism Society of Ghana, Eddie, the Big Three Farm Fest. Abramo, Naunim said the biggest tree in West Africa, and you finisha a hennum 500 years. Hooray! Anuti Yebugadata, I the biggest tree in West Africa. I wa Achim Aprokumase, 21st of September 2024. Anopanon du Kay, Najmedian Ashasi, na Penny Bebe, Agroni for Yabediana, and Mufra and Penfo Mesriwa, Ubiat me baby. Esan say 21st of September, a holiday. Abudiyabakosubini say, Ludu, Owari, Ampe, Dame, playing of cards, Gary Sokis, pick and art, match the drink. Oh my God, bouncy castle, and a face painting. Abudiyani, make Kanama Jadai, enjoy the four, for one no man will boost Yanina, Embra, Achim, Aprokumase, I bay Achimoda, not the Big Three Farm Fest, and also found by Shambi. Me say, Yabediana, your MC for this event, Achimkwana Naminum Bremo, Ghana's International Killer Bonia, Dian Kain Kwame Yaboa. Rate a 30 Ghana cedis. Nanim, we are going to take you to the history of the Big Three. Abakwasema for Big Three, but Kanina de Achemo. Sajumati, it is under the auspices of Ministry of Tourism, Arts and Culture, Promotional Ghana Limited, and Abel Beverages Ghana Limited. Edwin Sika Abet Tayich. The Big Three Farm Fest. Oh, Bia Baby, I'm your wife, A draw wages many who dance and do man for bropa. Metre Hunchu capsules. About the why Macana the Kayanu. Hunchu capsules are one more and try my prostate and Yakasima. Or more for Modon Santantem. Modon Sonsua, Nemuya, and as a multimillion socra. Jodoso the musician. Obuana Johnson, Crema Pibian, Naya Beseno. Obiso on moi. Joshua didn't 10 one can hook on Yadusogun. The business on cry to chase Simon who went in whom we are any Hunchu capsules. Minianoma, Yamani Wubakuya Yafichi Promusem. Namise, Araba Bazen pills Ajimepa, and to make Famamu, Sawuka Ficha, why is it me Rosa, no who made it? A toda beer, emergency to be bappy, Dodo, and now class again at Chessy, a Dusu Padia and Macra, emergency to be no more for sunny, a toda, or Prampo, not so no Hokanibeshia, when only a Fichikromo Hound Kayina, a wardrobe, and the Araba Bazen pills, Araba Bazen, and a Bama, why your best man or Pesaway. Our down call LB Amwafu, the Netrumesi, Kennedy Drugstore, Well Green Pharmacy, Mama Doris was asking for Sue, Francis Mesa was asking for Sue, Frank and Daughter Pharmacy were a Sukuban of Ben Brakwa, unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Heba mixture. Usunumbi. One day, no matter you are. One day, Sanya Utibia, Vinia Brantie, so far went to you. One day, yourself, opposing ye, was so Jenny. One day, I'm on Penny. One day,
Adisie. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeda se watwen yen na yakwakwaji aboafo nkrato abaye to aso ede ama osima no aduenu pepepe na abapa anopa nonkono ho. Afe yabeti asim na yedi nkomo ewo efia ha no mo ede ama wo. Ensem ahodo a yede ato pono so no yebekọ ahoma no so na ya hyase ne empanimfo a ye no mo akasa asie ababa bedi ho nkomo ede ama wo de edi kan no Soya Beans Farmers Association grains it is soya bean ebro ne emo a ye de tabona to so no omo so mo bonyo so na enu achi National Union of Ghana Students NUS wo so kire se student loans ase ababe compound interest no omo say ade ha adwen pa ebribe mu a ebe hwe Ghana ye bambo wabra igusu eboabo ho akwa abatuo mu no ye behwe ye bambo se ye bambo nsem no sen na esi etie a ye behwe na yetumi edi ho nkomo kama ede amawo ewo dwumadie yi eso ensam ri bi ka ho ye kwa animu no ye betimi ahwe na yaka ni nyina ho asem kama ede amawo Ghana Tourism Authority Company Limited Omo and Omo manage Big Tree, a tourist site. Omo any Tourism Society of Ghana. Aka bumua omo de Big Tree Fan Fest at the Airbrel. Na botani nyina say Big Tree no ewe puemantem ha. A wo ba epuemantem anase Ghana enu ni dua kese pa a ewo oman Ghana ha nye no nko. Ebibre mu atoye ha nyina nso eno ni dua kese a ewo ebibre mu atoye ha enya mfinhia no ahanum 500 years na empanimfo aka bomu a mobɛyɛ amamre ne amane na omatimi ahwe ahye ho efa na eno na womo ese yenka nkyerɛ wo sɛ nyame yɛ adom a bosumi ya yawura mu ne da etoso aduonu baako na saa adwumadie no ebeba so na omo to nsa de afrɛ Ghana fuo nyina ne titiriu yeye won potem ha sɛ yemra na se yeba yeni begye kama aprokuma ase yen akire ha ya ase ne akroso manso na eye Big Tree no esi ɛhɔ no na dwumadie no nso bɛkɔso wo mo bɛdai niam bebiri no adi ɛne anigye de ɛbɛkɔso enuane yen ankase ye Ghana ha de yɛbɛto aba ludu ɔware no ne drought ne ɛkenka ho no yɛbɛtutu ni nyina bi wɔ hɔ no mo a gari soakins nyina yɛbɛkyerɛ wo sɛ de yɛyɛ no ne yɛdi no afei yɛde nneɛma bɛkyekyere w'ani yɛbɛ blindfold you na yɛaka kyerɛ sɛ metete ha bra bɛkye ɛne saa nneɛma no dwumadie ne deɛ dɔɔso paa ɛno nti Nyankopɔn yɛ adom abosumi yɛ wɔ mu ne deɛ ɛtɔ so aduonu baako wɔkyerɛ sɛ mo nyinaa mommra aprokuma se ano no ɛwɔ asene akorɔ so man so na afei yɛmfa dwumadie no mfa nhyehyɛ so kama mfa ma wo na omo kyerɛ sɛ nondu na dwumadie no ahyase na omo ato nsa de afrɛ adwumtofo bibire a omo nso bɛba hɔ edi sɛ omo nso pɛsɛ wo ba bia tete Ghana series ne amo awura mu na omo kyerɛ sɛ wo ba hɔ no mo a wani bagye wo besua ade bibire no a ɛne nti wo to nsa de afrɛ mu nyina sɛ momra Nyankopɔn yɛ adom saa 21st na nkasa kra no fuofi na holiday ɛne nti mo ne mo mma ne mo abusua nyina mrai na yemfo odomra mebo odom dwumadie di obedi hu chiame ye odi Ahenkan Kwame ye boa a odi ne dwuma o Peace FM a odi media network eye ne dia Ahenkan FM eka ho ebi ono ene bedi dwumadie no ho chiame na wo mo kire se saa dwumadie no ehye asoye a wo mo no mo hwe akwansra si ye di adwini amamre ne amane asoye no wo mo ene dwumadie no ehye wo mo nanse a eye Promotional Ghana Limited any Bell Beverages and one sponsor dwumadie ya or to nsa de afre ye nyina yebekwa homa no so na ye ni owura Daniel Opon Chreme akotwetwe enkomo president of the National Union of Ghana Students. Mr. President, what me kan FM sinima ache Mejo Sovinia na umpumbo ko de Kristo adom na nso mi adom men so me ho ye papa anopa de ye ba wonan so a ye nante se etiawa before ye beba
student loans a mo ka ho asɛm no na no yɛte sɛ mo avow sɛ mo be make sure sɛ association nooks no enkonkɔyɛ sɛ amanyɔsɛm ɛne ya na wo mo de ba bɛyɛ mpe bebre ne ya ne ɛta hu sɛ mo wie mo president ni die no a yɛ hu so we will depart we echi ɛno nti na ama mo ka saa no ana American da wasu akonya ne mu de ama ya fa akonya isu so atia empo Ghana school for a eti ofan na ye ka se ye ma manyosem MSA ye union na nkyerese empo ye bewie ana se kandifo edi kubatan ko na nim no bewie na omo wa amanyoko ba ku mienu bi na na mpo efe because the National Union of Ghana students they will train good leaders be your minus because where do your minus or a family brain now a former National Union of Ghana students executive could you travel come how na do so teaching sabons to another prayer baby farm then what my can say so then better manual them everybody union abra what so they will film not a woman amanyoko baako ana mienu ma no de enye how because what we from student front na we because what time go where the system so ne school for won to ye tem so ne de ye wo school for Libya ebi mpo omone political parties no any dwumadi bia ebi nso e wo mo test ko ne o mo ten ebi nso kra de ba ni ma bi fi o mo mfa e na unya se amanyoko bi ede ne ho ba be domo ansa na wati mai wadwuma yie as titna nya oda school for kuba senku ya no nti empempi no se obi wo na oye ne ho amanyo sem de bra se bi ha adwin na ezo ka ho asam e beboa info school for ne mabu na o man mu a ontimi nka ho asem de bra nam se onni saa amanyoko no ewo ayonkofa bi nti na de e kan se so we be so as teaching me out the National Union of Ghana students so asma e kan say since I saw my manual some essay the oh yes said there and pimpi we had na bit maka one because a mere twam nyina nipa ma bo mo din so ma bit union so pay near the issue of my mempo a bit to get fun and buy the buy and trip nya for an school for omuni ska mo be school e fees ni dia kika ho nyina no ina ye emre bia I can before would be the National Union of Ghana and Eddie of 90 from a room sentence will be a bino. It's a mission all day. You may be ever. I did my boy ama and to you a school for example naso a your yet can send my nea menoka say you'll get fun and the hika can be student loan trust fund in the account nah. And now, she never had the system one. I said, near be about the system one. I said, Yamabubia, I won't be the National Union of Ghana students anymore. I moved one Naso Ekasai. And I thought, I'm going to do Jama, buy our sister. Into Yena, Nita Kuna, the Green Quay from Mabu, Rebecca, a quay is where Rebecca. Yes, hardy and I drink the fall mining food to so ever. Into the butter and there will be a Candifobio did the National Union of Ghana students and any abandi obi any on about buying a base but money amanya kobi ewo da ayon kufano bebrea amount ni nye wadwuma ni yie okay ama ye union no mu ache mi no ayakonya NDC looks MPP yem pese sa de ni betima beto me etire bi se na me free so as president am ti etira me ebe me ya pa se union am be di ani na de ase yi nke me nhwe na ento nyama yi na kina bu ti etira. Okay. I think the point one made on that. Since you are my Yemra student loan, no, so most of the NSC were. Right. I answer my account student loan when I keep come and I think I can say and say and pimpi, you know. Give me on the gray and no guarantee system by I may apply student loan. Now, some back on say, Nieman, you. If I be able to apply student loan trust fund, you can credit senior access to the loan because one, because the both student loan trust fund no Ghana, that's the kind of form. Into no, ama the Ghana about so what they want to the student loan trust fund. Into me,
where I'm no because student loan trust fund entity semester two that they are the opportunity of farmer coupe and a semester coupe which university and I sent to us what you know semester two and a man full semester and a man full academic year. It is about apply student loan trust in minister and never bought medicine bra. I made the many to student loan trust fund so I may apply. Na me nya offer ba akufo dia ene na me apply inquiry nti ama obe wi na committee komsa no asa be ti onwachi nti ama school for me be plan ni yesi mpo so mba apply because afia me na okase student loan trust na mo budget na am say allocation say the mom endro mo 50 million Ghana cedis mpo and so mo ade bia so mo tua won ka na so for this student loan trust and the boy mo no omo more than 10,000. I said, more than 10,000 students, over 70 million Ghana cedis plus. And so the budget and allocation are buying a money 50 million, 60 million. If I and what you share a school for big or better or do one to student loan trust fund. So you're to me. Yeah, one maybe kind of a very wicked plan is any the kind of thing compounding interest. The Ukwaji the kind of saying loan ni and now you student school now could you loan and then now you loan and then who is you want to start the year Juma. You and send over your school, then you won't have anymore could drink and be. And now you want to say, you're not going to buy and for the rest of policy and what as soon as possible. I buy your tissue and I bend your place of the Bianca one standing because I'm why in a school for. I say already know na say boa ma otini school no be school na e kai go to nya kaketwa ntinke die hu ne say yakoye school for na ban e boa kaka no also afi no bosia nketwa na etima boa na addition ne die e rete nka e hu nsi won start nya adwuma abra ye school because e hu nsi won start ye adwuma abra ye school mu dia ene na die ntikwa na officer odi loan ni ba le boa because me this country am e dia free nti ene ka wo boa me kaka no wo boa me ye because in school na na makoji 1 cedi na me gi 1 cedi o tira na 1 cedi no nsi ho na ekika ho na start ye adwuma nti na wie school 4 years no na ka me de na nya kaketwa na me wie school so a nti se e automatic se me wie ya na me nya adwuma ye wu ya bet na fia ka ni na so e kan gu so nti nke ye stra ne se eye 1 nti yema compounding interest and I think si hu na de da ho na unya ya na asase ye adwuma emra asase unya ko na wie school a oyewi na nti kwa straight kana o de man ni hu si hu kakra bi da so school for a medical hospital no trust fund su ebrenent ni ntia because I have no kafe de bi nam course ni send the brenam this compounding interest 2 yeah say aban bet a sustainable way of funding the student loan trust fund because we call mind BMO one for one addition to Munyagura. I think about Chicago student loan trust fund because a school for the Brena that Babu Sienson or the show on school because college about how do I bind it up and the account and me and sustain a school for my munina. Then your loan trust fund the bar. It's me what my school funds on how I own it now. You see, now the bar where a sustainable way of funding the student loan trust fund. I didn't increase budget allocations, to get fund accruals. Last one I kind of said, and they say, course, a buying be of a bar, not a baby or to equal less than your my can. Yes, so be every senior high school, and every senior high school, over 1.4 million students in school. In the trust, and probably everywhere and for school, which is tertiary. It is say, first year on mobile school, as the account said, then 4 years at the wind to us. Student loan, so far, we have first year power will school, or admissions near that bit my apply student loan. Next Mama Wakonia, I'm what my day, I could run to us school. Become Pempino, the Benin senior high school, the Benin tertiary institution because of Sikasem. In the name for yes, then your better nephew now, better connect for my Juma. In January, yes, I suggested. A school where you do tertiary institution, you have student loan in Cajon. Next, Sonia Croba, which may apply or Hona, next Mama Quenya from free senior dominant Mabura tertiary institution to be not to near Jumabia, not satisfactory and Kaka. Nina, that's Anima Minu. The still compounding interest, I know what you want. 2, you are increasing budget allocation. Import the star,
first year for no a policy but rescue one bit many akonya at what any juma the entire foundational errors we are na no this all right, yeah, that's a papa ne abotra wenya kyerɛkyerɛ mu kama ɛde ama yɛn nti yɛde bɛsi ana bibia ni ayasan ababiom na yɛhu sɛ elections no for nooks executives no so ɛkɔ so ɛho asɛm te sɛn bibia gusu na na homase for na ewi verse ni na ɛnte ebe release verse result ama obia hu school for a mo so pesa mo bedi union nani mo so ntumi to a nyuma pa ya start then nyuma pa afofo bi a mo bedi eko no so start so mo ye you process so a congress 21st to 24th of September the opening ceremony okay university on the 21st I has to me more so Your Excellency my nurse in fancy bibia ne ebesa ba wo nchen okay abusia ya ni ora Daniel Opontreme president of the National Union of Ghana Students and yene ko twen en community nchechirimu kakra with regards to nooks for nsem an wo kan about student loan and politics ya oma vow say omo be make sure say enma womo can die dwumedie no emu. So talking about education, my main camp for University of Education Winneba college emfama we college for distance and e-learning kudel na akwenya kese a omde abade ama ebia na wadwumenti regular school no ntumi nkobi o de ne se oko online so betumi aye ye distance nso so ho enye chinchina atwan se Brian campus no so ho ni nyina ade se University of Education Winneba college for distance and e-learning and pennyfo making it possible say bebia wo bia no obetimi asua ade enti se wo tie me na wadi je ho pese obe teacher ni na Winneba na wo bekọ na so wadwuma 70 enya ade a wo bekọ akotene school mu ho akwakosua ade no a ni nyina no wo mo de akwanya ne de aba de ama wo still obetimi aba besua ade na wawie na waba be teacher ni mapa enti me no ka say 2024-2025 academic year fresh students admission no ekoso ebesha ase ahase kradada nti efiri sabri akokusi 1st November na bibia beko awie na afei efiri ehonomo no wo kire se mature students nso betimi apply from 29th November no na chese niam nyina etimi ekoso a direct and post diploma applicants for so mu nyina mo betumi ahwe na ma apply ne kama pa me pa chaw nia edidi so ye programs a wo mo ekire aniti mu amo asama kese study center hono ye wo education upper primary B education upper primary ye wo B education junior high school B education early grade education and your 1 year diploma ewo education mu 3 year diploma ewo basic education mu 3 year diploma ewo early grade education your 2 year post diploma ewo basic education and early grade education online application voucher no me pa cho unsa betumi akabi ewo Ghana Commercial Bank ADB Republic Bank and Prudential Bank na ebo no nso so ni nyina no omo kire se ejina 255 Ghana cedis ya online na ubenya no na kire se watimi atuetua bibia wo ho na mo amope direct application na se post diploma application no ni nyina mokọ ho no mo a wo kire se 255 Ghana cedis mo betumi atua na mahwe aye bibia obe visit your website no na wakosua dodo no a www.uew.edu.gh admission home requirement na yeka ho nyina no ko ho no ma wonsa betumi aka ana betumi afre study center administrator e 0208 278240 0208 27844840 mabinya abotre mo boma 0208 278240 fresi ana se opese distance education University of Education Winneba opese okukosua de wo hono mo akwanya na aba kama na wagrabo enroll now University of Education Winneba for quality
distance education. Afrakuma Community Hospital nso so esime kanto sa pomudin yade yeda ne koma so pa wo bo hu modern papa Amasaman Stadium Road ehon na be hu ne yeme pa chew OPD lab theater labor ward children's ward ni nyina ekoso yeyi etwo ene ntu ni mo bi a hania etwi etete no a eya no amana ba Afrakuma Community Hospital near to me apena hwe 24/7 ayaresa ekoso den 0597 005963 0597005963 a number of friend ajo so Blooms Bookshop and Trading Enterprise enso so say enwumasua ehun komodie yade ehun hia omo papa eninti a free preschool di kosi tertiary ni nyina ehun niema say exercise books and say rulers mathematical sets and say pens pencils sharpeners crayons clear backs and I say correction flues and I will pa ni nyina wo ba hono mo a wonsa ebetumi akabina boa wo kama pa me pa cho mo yen sorry and now printing shop bi press bi and I'm also some more A4 sheet ne ho akade a mo nyina wo se men kan kyerem se mo fo mani kyerem wo Blooms Bookshop and Trading Enterprise corporate institutions no so mo per story books a ebeboa na mo waiting room hono mo aye nikan mo nyina mo fo mani kyerem our Blooms Bookshop and Trading Enterprise. Obeboa Ghana Commercial Bank car park. Ewa Chimodan ha supermarket ne ho a na obehunu Blooms Bookshop and Trading Enterprise. Yemfre Yemami Eva Obese ewa 0244 293632 0244 293632. Na ne yetiane se oto nioma na idru 100 Ghana cedis ya. Or a year 10% discount off. So, and it's Yan Washin so a day amame. A Charge Herbal Center, Suhum Hamza Street. Now, Ebusia, woman normal day, the new best man capsules, no dia bar, male vitality, a boaman near me to me koso kama pa. Yabakwa woman suna ye new Ra Abdul Hakim Isa Aqua Trichin and Komo. Mr. Abdul, if you can hear me, a very good morning and welcome to the show. Thank you for joining us. To start with, can you tell us about the immediate impact this export ban is having on your association? Okay, what happened is that currently, you know, the commodities are currently not in the system. We are currently in the farm. We can only get the commodities around October, November, December. But the commodities start getting to the market from October. So currently, the ban is in place, but we are not feeling it yet. We only feel it at the time we begin to harvest. All right, so given the drought conditions, are farmers able to meet the local demand for maize, rice, and soya bean, or are there significant short falls? Yeah, it's like the government is trying to hide the situation. It is true that the drought didn't affect every part of the north. It is some parts of the north that drought has affected. So currently, we don't have any data. Neither the government has any data as to how much commodity, how much grains is coming into the system, how much grains we are exporting. The government don't have any such data. So it's just a knee-jerk reaction. Okay, so would you say the ban has affected prices of these crops we are talking about in our local market? Are farmers benefiting from higher prices, or are there other challenges at play as we speak? Yes, as I did mention, the ban currently has no impact because the crops are not in the system. Okay. Currently, the crops that are there are the last year's crop. And if there was an impact, we would have started feeling it. A lot of farmers and aggregators do not have crops as at now. It is only few people who have the crop.
So currently, we can say we are feeling the impact. We will only feel the impact around October. That will be the time the harvest will be coming into the market. Do you think, in your opinion, do you think the government decision to implement this ban was the right move under the current circumstances? Well, it's like the government is thinking that Ghana is coming to an end in 2024. Ghana is not coming to an end in 2024. What they did is a very wrong decision. And if they make a mistake and it affected the price for the farmers, I'm assuring you that the following season, you will not see farmers doing enough of maize, enough of rice, enough of soybean. We've seen it before. When they placed the ban in 2022, last year, 2023, a lot of soybeans farmers stopped farming soybean. And it affected the yield. Because the whole of this year, people have been moving from one place to the other in search of soybean. And there is no available soybean for them to buy. Even if you get soybean to buy and you go and use it for any process, you won't get your money. You won't get any profit. The soybean that is currently in the market, the price is so high because the commodity is not in the market. Just because last year, a lot of soybean farmers stopped producing soybean. So this is what we are seeing. If this ban is sustained and farmers become angry, I am assuring you that the following season, maize, soya, and rice, you won't see a lot of farmers producing these grains. And it will lead to shortage of these grains. So from where I sit, it appears the government has a plan to destroy the whole system and then ask friends to import these grains into the country. Last 2 years, when the Ministry of Agri and in connection with the Ministry of Trade and other ministers placed a ban on the export of soybean, what did they do? They were telling the whole world that they did that because they wanted the local processors to get enough soybean to buy, process, and sell to the poultry farmers. Little did we know that the ministers were interested in exporting soybean. At the end of the day, in the midst of the ban, they placed the ban. They aggregated huge quantities of soybean. Instead of sending those soybean to Kumasi and Brown Hafu for processing, they rather facilitated the export of this soybean. So that is what we are beginning to think. It's like this current minister also have his friends, and they want to they want to make the farmers angry, so that the following season we don't produce, and it will give them the opportunity to import grains into the country. That is what we are seeing. And ever since this whole thing started happening, have you received any form of support from the government to help your members? No, we haven't received any support from the government. And we only heard government sourcing for funds, to support farmers. And from our experience, it's not going to be a realistic thing, because just this planting for food and jobs phase 2 was to support farmers increase their yield. In February this year, the government, the minister brought all of us to Alisa Hotel Accra. We had a intensive discussion about the plan of the planting for food and jobs. We all supported it. We came and disseminated the information to our members. We encouraged our members to apply. They applied, and they didn't get the support. At the end of the day,
we had a letter from the Minister of Agri allocating free inputs to politicians, regional minister, DC, MP, was asking the farmers, the poor farmers, to pick the inputs on credit, but giving free inputs to politicians. So it's like the minister himself is aware that the PFJ phase 2 is failing. So we are of the view that they are just bringing these things to whitewash the failure of the PFJ phase 2. All right. Because all of us are aware that the phase 2 is failing. Because what happened is that the input came to farmers at a very late hour. If all you right. ask anybody who understands farming in the north, they will tell you that the latest farmers should get their input the first week of June. All right. So before, sorry to cut you short. We are pressed on time, and before you take a leave of us, what would you like to see from the government moving forward to ensure that farmers are supported and again food security is maintained? So we are of the view that the situation is not too bad. It is something we can continue. And the idea of we know it all, we have the loss on our side, on the part of the government, should be stopped. What we are proposing is that we have warehouses across, and there is a buffer stock company that was set up in 2010. To mop up grains during the peak season. We are advising that the government should stop this ban, engage serious people at the buffer, place serious people at the buffer stock company, so resource them to be able to mop up the grains, the soya, the maize, and then the rice, and then place it at the warehouses of buffer stock, so that during the period of the lean season, they can give it out to traders and other government institutions. We think this is a sustainable solution to what is going on. But the ban, we have the law, we are powerful, these things don't work. Even if they place the ban, I'm assuring you that people who want to export will export. All right. Mr. Abdul, we appreciate your time and the hard work you and your farmers are doing to keep the nation fed. It's a pleasure talking to you this morning. Thank you. All right. Mr. Abdul Hakim Issa, Director of Administration, Ghana Soybean Farmers and Aggregation Association. And you're in the court train. Come on, Jubilee Hospital, Semin Control said, Ayadia Pumdin, dear Doma Kuma so papa. And it was also their frost 24/7. I resegusua. Cost any to so bra na. Nya wo hwe animu no say ya yaresabo kiti market wom dia wo pebia ye betumi ahwa ya ma okama si eje wato ho no mo ne ahwa wo gina ho ne dia yaresa lab test pharmacy antenatal care ni postnatal care theater maternity ultrasound and ECG scanning machine e wo ho ye de behwe ama wapomudin na enema tumi akoso kama wo sen wani ene ha wafo ani chirem e wo Jubilee Hospital ye je eye insurance aban de ne ankrankran de me pacho amantra yeah, bridge no wo ho dan boabo mantra bridge ne so ho no a and I'll be hunu Jubilee Hospital 0244 575799 and 0241784645 ofre number ya bejo so na yetumi aboa is Charge Herbal Center and na me come ho asem dia kire say womo edit the new best man capsules on the aba male vitality eboa ma mema ye eyipie ankasa sisi ana kokra ma beto won tohwem me pacho gonorrhea na syphilis na tete wo ojun so a wo bre wakona teko sanso ena wo low sperm count nti abofrant mi mpie fie ho premature ejaculation tete mo a mamu sanka bi na mo amo achim dan ha ebeko LB amoafo chiniba Kennedy always Chumesi Drugstore Kufisco EK Esimin Old Town Zango Junction Masari Pharmacy Elwon Quantanum Kede ebeko Martin Kumi Mr. Anson Harrepel and Afi Kufridians Yako Delight Pharmacy Beno Gapson and Ohinenana and Crying Suya Corre Pass Nanabuachina Fi King's Walk Herbal. Yemfre is Charge Herbal Center with 0244
9660 43 0208 28 8099 0208 28 8099. Oh, friend number we have so see the new best man capsule still in you marry my year Eddie Akim State University College seven cancer so maybe your promo to hono mo adisiano e koso de den fresh students so mgu so mo je wo 2024-2025 academic year no e koso den entry requirement no SSCE wa CABCE first degree programs brabeye wo mo so e chro eye wa C no final year SHS students me patcho are waiting forms we betimi abefa HND and a diploma holders me patcho 2-year top up programs me betimi ababa beye professional programs no ICA Ghana ACCA CIB CIMA ni nyina professional programs e koso obu a so obi school entimi antoa so atena fie kakra 25 years and above be apply as mature student but sure entrance exams ubetwa no atoa so wo mo de hye ne de abasa ne be ya obi abetumi akọ school ni bi eni tie bia ya adwuma adwoda kopim fiada a onso ya the weekend school ne de aba Saturdays and Sundays lectures ebeba campus abekere wade am watimi atweretwa na boa okama na se wokọ Akim State te said ye wakọ KNUST sanse wuwi a wo mo no mo de abodin krata no e de ebrew achim asene ene aboabo kwantempoin so amusie hɔ a wo behunu yen eya na waba university website no www.asuc.edu.gh na fi wakọ kenkan ya kan nyina e wo hɔ enomo ba bia obeda enye ohaw mepacho programs aye nie BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance and BSc human resource management. Engineering programs no BSc electrical and also electronics engineering and a BSc computer science. Discipline excellence and development. The greatest name in university education. Akim State University College. Frewomo. Was 0558 633957 0558 633957 0207 163787. Offer sa number we abejo so ne aboa wo. Offer no so abonten e boa yem pa. Eno ne akuafo dia. Me pa cho bebre HJA Africa. Woman CSIR and aka bomu a omde organic farming aid dia ba offer. Akuafo anya gidie na omkoto obi kogu om no ba yesu dia dance yesa aboa wo mo pa. Ghana so ye hwe kuayo eni nuane nsam so afi Environmental Protection Agency adia tuma mayen abodin krata se yebetimi dia ye adwuma omadia tumi se offer ne papa eye liquid fertilizer umma wonsa kan 1 liter ubetimi dia gu 2 acres so na so do so 100% Ghanaian 100% natural ntimu amodo mo eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea katie bayire soya bean ene emmefuo no mo nsanka bi nemu amo me pa cho upebi ato a oman mu baby bia ye ton kuayo ho niema wonsa beka bi achimodan ye cocktails and details agro eno no main market ho sanso na ahoto agro nso ye ko ha ye nsa beka bi odan abena senso Mr. J asamakase ye ko farmers home biski ewo eye achiase new ebremia magina harfield to ne crown filling station die no hwe won kokko Francis agro abem yemfre HJA 0257 315132 0257315132 ofre number na obejo so na wetimi aboa okama Frimpon Enterprise enso atia atomu asemi nka nkira wo se ye ba no eye provisions ne dia a waji atomu a obo ho adwuma pa enya senketo a mepacho koho na wonsa enka bi Frimpon Enterprise se wankasa na wotakodi a na woto ne duduom ni nyina wonsa betumi aka bi drinks nom eni nsuo afia ba ne electricals nso a wotonton bibia a wohia ewo ne ho nkwanta new market ho Mandarina Hotel asia ho Canadian Bank dankesie ni nso ho ene yi woni Absa Bank ni die ni hwe a wabebie supermarket kama ewo ho afi Liberty Lane oni akona na bro sane die ni hwe ho ena electricals ne nso ho yem friend was 0244 897525 0206473953 o friend number we obejo so no etimi aboa o Yesumo Herbal Center di kumi herbal tea na babontin a eboa pa ma wonsan ka bi tea bag ne fatun su hiem simedu ko dunum ntem no wanom ebeboa boost immune system no ama wonkwamwa no anya hoden akon ati anyare wanyina anopa obenom anwumere wadidi awi a wai bibia awie nso no wai ne saa me pa cho aduro yi anase tea
apinfoɔ ne mmaa ɛma ɔmo manufoɔ mmɔfra ɔmo nyanya mfinhyia du entumi ɛmfa bi wonim obi a wɔ ho ayɛ den de ama no hepatitis B, low sperm count, fibroid, ulcer, wani ohwɛ adeɛ nhu ne yie, BP na HIV na TT obi a mepacha ɔmo mfa ne nkɔ ne yɛmmoa no obema yɛn so atɔ fam ani nyina ebetumi ahwɛ ayi ne nyina afiri hɔ na na Chumasi drugstore amoafoɔ Chiniba Kennedy ɔmo nyina wɔ akyem dan ha saa nso na bra Joe bra yaw bosome pharmacy wɔ so edru wɔfa yaw ɛna bra Mike enso akye ase kede nso yɛbɛkɔ kwaku amo a hɔ no yɛ nsa kɔka bi yɛmfrɛ doctor ɛwɔ 0248 716402 0503 785656 ofrɛ number we ya ɔbɛgye osunu atumi aboa ɔpɛpiase Ampedu Enterprise nso ni wate atom dansie ɛne ho akadeɛ deɛ wɔno ɛne wɔyɛ ho adeɛ paa cement ne free gas sem super plus cool ɛna strong no wɔn nyinaa bi iron rods nketewa ne akɛseɛ adantam wɔn nyinaa wɔ marine boss nso strong ones nso okɔ hɔ no ma wɔn nsa bɛka bi nkyɛnse ade kru dan so ɛne ho akadeɛ nyinaa binding wires wire mesh headpan shovel afɛfidie di twa blocks yɛ high saa nso so ɛne ɛtɔn yɛsan so twa blocks ni bi wɔ hɔ no nti solid ni hollow e free 4 kopim 6 inches no nsa bɛka bi yɛ supply nnuane aboɔ quarry dust nso saa yɛ cast wɔ hɔ ɛne nti wotɔ nneɛma no wie na ɔsɛ yɛde gum kogya wɔ ɛbɛn ne saa kama ɛde ama ɔdan aboabo ɛyɛ kwantempɔn no so obihu yɛn wɔ Akim State Junction Jubilee Hospital nkyɛn hɔ yɛ hɔ saa nso ɛna nkwantanim new market yɛne Frimpong Enterprise ne di animhwɛ Achim Suedra Piani Junction Achiase yɛ wahwene ase 0244166937 0244166937 and 0208299115 offer numbers we ebejo so kama ne aboa wo ODI Electronics ne de ase aka ho asema kyerɛ wa mepacho achim dan kwantanim ho no ne yebutu TV, fridge, air conditioner, washing machine, rice cooker, blender, microwave and as a kettle and a wopa oba Odi Media Network ODI Electronics ya unsa betumi aka bi yɛmfrɛ bɛne wɔ 0539 500 514 sɛ wo ho aso akwankuro sɛ nson yeo wokɔ hɔ no mokotie boɔ no tua fa ɛfa no yɛnkyɛ mu ma wo na tua ne kakra kakra wani bɛba wo so no na kyɛ sɛ watumi atua ne nyinaa awie mepakyɛ companies yɛada roma ɛna wɔn so yi mu a yɛde dwumadie yi ɛde ɛbrɛ wɔ yɛde na deɛ ne de bɛsi ha no mo na afei yɛhwɛ asɔre so Kimpaluta nwomo no makoma no ɛno ɛne yɛde bɛsɔre so odi ahenkan kwame yɛboa adwempa hene kofi mensa kɔbike ni Billy Man ɔfrɛ me ɔboɔ ba ofori amanfo ɛnɛ som no nso yɛde isi ha ne yɛade wase ne mmom yɛasrɛ wo sɛ deɛ